Bai eman dio da la inicial transmisión. Vale. Esaten nuen denbora gehiago zela hor que no me aparecía nada, comenzando. Ahora, kargatzea dena, betiko dileia. Listo, chiva botata. Iniciar campaña, ¿es? Join. Vale, Bai, lasai. ikusten da, entzuten zaizun, txioa aldu zule, txioa aldu zait, a ver. A ver. Esaten nuen denbora gehiago zela hor que no me aparecía nada, comenzando. Disfrute de Total Warhammer en directo en Robote Gilliam. Ahora, kargatzea dena, betiko dileia. Hostia, kanpoko motorra me cago en San Dios. Ja, hemen nik erentzun da. Hijitoak. Movida Listo, guztia chiva hijitoak. botata. Vale, listo, entzuten zait. Kaixo launak, hemengo de vuelta, norengo honetan nintxoin sartuko dugu igual iragarki bat así de buenas a primeras. Hemen gaude bueltan Total War Warhammer Elfo Silvanoekin. Oraingokoan, bueno, betiko lez nirekin Lastotxapel jauna. Kaixo lagunok. A ber, Twitterreko txioa bertuko dut, nik nago hemen nire Bilboko txikitoa, Coca-Colarekin, eta kastasko piña, da, tarta de queso con piña. Hori nago afaltzen, Osea, ojito. Estoy aquí... Esaizkik tarta gustatzen. Jo, bakaltzen duzuna, chaval. A mí Bueno. me tienta con carne. Hombre, también tengo de eso. Elfo Silvanoen DDSA pizkat aurkezten erakusten enoto zuzeneko loko zine ora. Elfo Silvanoak DLS berria 15 euros banabiltzarto estimen, uste dut, ez banabiltzarto buruz. Bai, horrelako zeozer. 15-16 hortik, baina merezi duten igual 15-16 euro, porque ematen dizu kanpaina berri bat jolasteko, eta bi arraza jolastu aldira, hemen ikusgarri, Elfo Silvanoak alde batetik, eta beste batetik Arwilon, Arwilon esan dabiltzarto dira zuaitzak, osea, Arwilon dira Durzu eta bere soldaduak, eta Elfo Silvanoak Orion eta batez ere arkerian erabiltzen dituztenak. Bai, baina, bueno, emango diote iniciar kanpaina bitartean. Baina, ez baina ditxartu Arwilon orokorrean dira soitzak, ez da? Ez baina ditxartu, ez badut txartu gogoratzen. Soitzak dira orokorrean, son elementales y así. Ojo, Horrendik nago apurrat moskeatu eta arkeroen minarekin egiten dute oso min gutxi, kontuan izan da direla munduko arkulariko berenak. Ojo, soaitze, zera, zure arraza dukan soaitzak, daude kriatura bat dera soaitz bat, que es super grande, super tocho, que hace unas averías de mucho cuidado. El hombre árbol uzut dela. Bai. Eta dragoia ez dut ikusi dragoia unitatea, baina frogatu duten, osea, ez konbaten izuzenean jolasten en autorresolución, y también parece que pupita. Eta gaina oso bolita da. Egia esana barkatu porque no jaten tarta aldi berean, vale? Porque... Honegin. Arazo txika izan dut, eta betiko lez, azkenen gorbon etorri da jendea supermerkatora tocar las pelotas. Ordun, batu dena como una puta bala, porque gogoan nituen joateko, eta utzi dut laneko aldagilan takillan jarrita utzi ditut giltzak. Baina, claro, takillako giltzekin daude etxeko giltzu guztia. Eta neguanean kurutxetan papaten esan dut, ostia, etxeko giltzak. Eta joan behar izan dut berriz Bilbora, ama geratu delako lagun batekin afaltzeko eta joateko parranda, bere etxeko giltzak usteko etxan egon ahal izateko. Osea, tela marinera gertatu zaidana. Bueno, nire gurasoak oraindik ez dire etxera heldu.
Nik esak eso ordutan helduko denetxera nire ama, Ez, eta helduko dide, me van a meter un pedazo susto, eta ikusiko duzu, entzungo da. Nik sozenekati daukat txakur bat hemen, vigilando la puerta en plan... ¿Cuándo llegará? Txofrogatu nituen elfoen unitate honenetarikoak, daut direla dantxari gerlariak. Kontua da, dantxari gerlariak o los bailarines guerreros neskak eta mutilak direlak contra los matadores y los matadores matan. Hombre, elfoak orokorrean burrukara zuzena, cuerpo a cuerpo burruka zuzena, ez daukate unitate oso potenteak. Orokorrean izaten dira arkoirimoen gauzak eta magiak nik uste. Nik joko ezagutu nuenean, edo joko hau ikusi duten nengo bideak, uste nuen imperioa izango zela razarik magia gehien behar izango zuen raza. Baina nik uste dut oraintxe bertan elfo silbanoak direla magia gehien erabil bat duten taldeak, porque ez dute Ez, eta horiek dira. Eta gainera izan behar dira distantzean, oberenak. Baina, Esan. Dutela. Vale. Eman dit pizkat ez dut blokeatu zaidala jokoa eta guzti. Direla, un regimiento ballestero se los comen. Vale, itxoin, errepikatu porque zaizu ondo entzun porque se me ha intercortado con la carga y una cosa y otra. Bueno, lagunok, forestalak, elfo silbanoen arkeríako eliteen tropak, dira loreko edo behintzat beste youtuber bati galdetu nion, dira arkularik oberenak, eta entzan dutenez, un regimiento de ballesteros se los comen. Joder. Egiten dutela, min gutxi dutela. Gainera, beste elfoak dekoten beste desabante hil bat, da teoria, lorean eta guzti hori elfoak betidanik bizi izan dira zuaitzeetan. Bai. Orduan bere herri amuraiatuak ez dute muruak ez ezer. Bueno, hori elfo silbanoen kasuan, altos elfos eta elfos oskuros, horiek dituzte ja eraikuntzak eta armadura askoz ere potentagoak. Gero gainera, beste herri batzuk hartzen duzunean, ez daude beste, 10 probintzietako probintzia bakarra duzu, eta beste borrelako probintzia bat izateko beste elfo baten hiri kapitala edo bereganatu behar duzu, bestera estaz bende jodido. Porque beste dekote justo herria eta eraikuntz bat, y para de contar. Nik nago justo kampaina jolasten, eta egin behar dituzu aliantzak elfoekin, eta gero artea barzara konkistatxera gauzak, bestela egiteko lo del roble eterno imposible. Oso pazientza asko izan behar duzu, nik egin dut, eta oso kontu handi zibili behar zera, porque una cagada y se te va el carajo todo, nahiko sensibleak dira. Bueno, baina gauza da, pasatzen bezu kampaina ematen zutela mauzion, que dian kondes vampiros, eta niri kondo vampiros asko ere ez naute deitzen. Hombre, niri, ez dute egingo campaña, no me voy a ir a lo loco a pasarme la campaña por los condes vampiros, ni fu ni fa, berdin zai, disfrutatzea eta besterik gabe. Gero, bueno, esan, porque han barrarren mobidarekin sartu bainoren komentatu, esango zenuena. A ver, vale, gero da unitate bat, bueno, eroeak dira, baina ez dakit nola sartuko dituzten saltzen dituzte, kodexean dira, bi gerlari unitate baten moduan, eta deitzen dira Naestre Taraham. Gero utxiko diziot Naestre Tarahamen bideoa deskribapenean, eta ez dakit nola sartuko dituzten. Baina gainera, pila bat molatzen dute, bikiak direlako, neskak dira eta dira, bakoitzak oso ezberdinak.
Ondo. Gero... Ah, por cierto, egin behar dugu gure hartzeko aliantza eta guzti hori, porque así Ambarrarena etorko zaigu. Bueno, Gero, elfoak dekoten beste movida da Ambarrarena, bale? Ambarra behar dute, alde batetik investigazio batzuk egiteko, investigazio totxo de cojones. O sea, Ambarra kostatzen duten investigazioa son tochos de cojones. Komertzioa ezin dugu egin, porque hauek esten dira zin, konkistatu behar dut elfoen herriren bat. Eso no biltzarto, que por cierto, empezó en guerra con los veteranos. Bueno, elfoen herriak edo eta abandonatu dauden postu batzuk. Baita. Bueno. Baina, es que, kontuan izan, o sea, los hombres bestia hemendik daudela. Ja, aparte. Ba, bueno, txandaz pasatuko dut, zure txanda. Txoen, Abondo aquí, me está dando, YouTube me está dando... Mentira, YouTube deja de inventarte cosas porque a mí el Sudgaldu no he perdido ni un solo frame, así que deja de inventarte cosas, YouTube. Eta txarrena del fosilbanakin, zaudela, osea, guztiz inguratuta. Ja, eta ateratzen zarenean... Zode pizkat oso... Ezin duzu, osea, erreklutatu behar duzu bai edo bai de todo el imperio, eta hori da gastu bikoitza, diruan, gastu bikoitza. Bai. Eta gero gainera, claro, eske heltzen da puntu bat, non bai edo bai atera behar zara, Ambarrara hortzeko basikoki. Eta zer da Ambarraren movida guzti hau? Pacto de no agresión... Bueno, Ambarraren movida guzti hau dira elfoak dekoten moneda bereziantzeko bat edo ditu aldi hogu. Vale, diruarekin tropak eta bat rekrutatzen dituzte eta gero dekote Ambarra. Ambarra balio du, vale, Ambarra lortzen da herriak bere ganatuz. Vale. Edo akuerdoak egiten. Edo akuerdoak lortzen ere. Guk egin dugun bezala, ez, da aliantza eginez edo basaiak lortzen edo aliantzak eginez guk egin dugun bezala. Uste dut egin dugula, ezta, porque a mí no me ha dado nada de Ambar. Bai. Me gusta dut aliatuak garela hasieratik, baina bueno. Ez, porque azten zarenan ez gara aliatuak. Vale, ba, ez dakit. A ver. Está facento, jefe, igual bat Ambarra bat da. Vale, ordun, hemen gure kapitalean Ambarro ditugu arkulariak izateko. Ambar hori... Bai, Ambarra da putada bat. Ambar hori behar dugu investigazio batzuk egiteko, investigazio oso txetoak esan beharra dago, porque adibidez dago bat dela aseiotan lautxanda gutxego behar duzula bestek errentitzeko, y eso, desde luego, GG Wellplayet, osea, primeran dago, adibidez, edo ematen dizuna plus euneko 1% en todos los edificios de comercios y no sé cuántos, adibidez, ¿vale? Behar duzu baita ere, gazteluak edo Lastotxaper jaunaren kasuan roble eterno igotzeko niveles. Eta baita ere erabil daitek... Galtzen bat dudildanago. Eta baita ere behar dira tropa berezi batzuk erreklutatzeko. Vale? Eta moeda guztia gutxi ez bada, baita ere gerta daiteke, imaginatu geratzen garela Ambar negatiboan, vale? Ambar negatiboa badugu, gertatuko segunda izango da gure tropak ez direra errekuperatuko naiz eta gure lurraldetan egon edo eta gure aliatu lurraldetan egon. Para acabar de rematar toda esta putada del siglo. Orduan, bai edo bai, zaitu behar gara beti bat Ambar izaten en la recámara. Por si cae una alianza, por si recluta una unidad de más nahi gabe, eta horrelako gauzak. Eta ziren oso pasiboak dira elfoak, ez dira ia estateratzen zona hemendik. Ez.
Ni joango naiz hemen dagoen toki baten bila, mea, karo, hor daude enanoak. Ez que enanoak gainera... Enanoak dira oso traidoreak. Enanoak gainera zuk saiatu behar zara, zuk hasten zara aliatuta Angruz taldearekin, claro. Orduan, zuk saiatu behar zara, que los de Karak Nord eta guzti enano hauek ez deklaratzea guda bestek beraliontxe zapurtzeko. Y no es fácil. Gainera hasten zara gudan Karkasonekin. Eta Bretonia oso gogorra da. Osea, gainera, es que behar dituzu tropak bai edo bai. Es que da, kristo movida. Azteko... eta beste gauza bat da, figatu nahi zenat da, sartu zure ofiziala herrira, porque zure herritik kanpo basaude, beti edo praktikoki beti nik ikusi dudanez, negatibora joango da herriaren morala. Bai. Baina hanbarra lortzeko ate bargara. Ja, baina momentuz izan herrian, pizka tropak eta lortu arte. Bai, hori egiten dago. Erreklutatzen. Eta nik, saiat ezin naiz, bale, urrengo gotxandan igual ja noa Karak Norden bila. Porque gainera daude hor... Jo, Luna Sangrienta, horiek dira bastante toca pelotas. Baina, nik aprobetxatu behar naiz. Audiencia con los elfos... Tarifas comerciales, no hacer nada... Va. Zuk dekozuna ono, Orión daukena ondo, como es como el jefazo de los elfos, entre comillas, lograr dituzu arma magikoak eta bar con todas esas cosas de orain atara zaizun horrekin. Hori bai, eta gero acechador de caminos direla, osea, francoteador de francotiradores. Horrelako irurekin, osea, te puedes cargar un vampiro oso askar. A ver, eso es lo que yo entiendo. Ojo, claro, del rey... por cierto, de esta bantairo oso ona. Elfoen unitate batzuk, arkeru batzuk, dekotena acechador forestal edo horrako ditzen da, edo habilitate berezi hori. Ez eroak. Dekote batzuk, dekote habilitatxoen, igual beratu dezake zure tropen artean. Acechante forestal, habilitate horiek dekoten guztiek, naiz eta disparatu baso batetik, orokorrean, tiro egiten duzunean eta topak baso batetan daudenean, se quedan al descubierto, habilitate horiek dekotenek, se quedan ocultos. Elfo asko daukate hori. Horregatik baita ere, elfo askokin jolastu behar da a emboscadas. Bai. Ves que la armadurarekin, ahorita aurre directamente te revientan. Eta ya, o sea, hay pocha que te revientan ya de por sí, pues te revientan más. Es que enanoak dira unos ojito, Enanoak lotzen dutenean ja pizkat armadurak eta guzti horiek. Vale. Ni joango naiz Karak Nordera. Ni Karak Buzfar edo Buzdar edo bon hori. Eta, porque Karak Norden ez dauka ia defentsarik eta emango dit bi hanbar, ez dago bat ere txarto. Gainera igual sakeatu dezaket eta salenik eta hain sakeatu dirua emoteko eazen bat ematen didan. Eta diru nahiko txematen badit sakeatu eta gero repoblar. Bai, ulertzen duzu jokaldia. Nik Orionekin asko egiten duen hori. Dirua lortzeko eta gero holan ergia, oza, harinago lortu nuen nivelak igotzea ekin eta holan. Porque hori bai, lortzen dute sakeokin eta bar lortzen dute diru asko. Gauza da, nik gutxienez Orionekin heldu naiz 75. txandarra edo eta ez dut lortu bi armada izatea, que se mantengan. Ja, es que
oso garestiak dira elfoak mantentzea. Vale. Elfoak nirekin negoziatu nahi badute, ba ondo. Batez ere hombres bestiak agertzen direnan pila bat, osea, beharko dugu bestei Hostia. laguntza eta euraku laguntzea. Hijos de puta de luna sangrienta daude hor setiatzen. Ja, eske, osea, dira puñetero batzuk. Ez ditut turpa asko eta pentsatu nahi dute enanok lortuko dutela defendatzea, aunque... Guerreros enanos, ballesteros, gotiru, ballestiru, 3 enanos y 2 mineros. Eta ez dakit zer dekote zazpi, osea, enano dekote abantaia hor. Nik uste enanok egasi dezaketela, baina... Bara, hau da pizka bat, horren txorten ikusten nahi zabetan da pizka bat, arbor teknologikoa, bale? Dekote nolabaiteko bi arbor teknologiko, bale? Alde batetik ez duena kostatzen... Anbarra eta gero anbarra kostatzen duena. Ojo, anbarra kostatzen duena, te da unas chetadas bien gordas, Bai, izan dut horrekin arriskatu. Adibidez, U con el asolador, tiempo de aguante del enemigo ante asedio -4. Hori adibidez, hori etorriko zaigu de perlas atratzen garenean kanpora. Nik zer dakit, argumen bat, adibidez, relaciones diplomáticas +40 con todos los reinos enanos, coste de construcción -40% a todos los edificios, ingresos de todos los edificios +20%, por 2 de ámbar. Tela. Ja. Baina, hasieran anbar oso garrantzitsua da. Ja, behituko. Izatez nire unitate bat, balio de uno de ámbar. Ja. Los jinetes de águila. Nik ere daukat bat. Kostatzen da bat de ámbar. Beitu, hemen dago bat, adibidez. Relaciones diplomáticas, 40 con Tilea, o sea, +40 con Tilea, Estalia, los reinos fronterizos y las tribus de Norska. Eta gero aparte, ingresos de los puertos +400%. Joder. Eta dago hortik beste bat be ematen duena... Beitu, relaciones diplomáticas +30 con los no muertos, ingresos provinciales de arrasar asentamientos +30%, ganancia de botín posterior a la batalla +30%. Orduan, claro, anbarrak ematen dizun berezitasun horiek oso txetoak dira, porque claro, anbarrak kostau egiten dute, eta beraz pizka potenteak izan behar dira, porque anbarra pizka bat diru presiatu bat da, claro. Koste altua da, bat edo bi anbar koste altua da, baina, claro, ematen dizutena dago a pedir de boca. A ver, baina hasieran el fuente, o sea, economía da, desastre no, lo siguiente. Beraz, oso txarra, ez du... behar ditu diruak. Oso txarra, ez du ez da ematen bi armada izateko. Baina literal... Eta ere ejerzito handiak izan aldira. Uste dut alto elfoak ateatzen direnean, osea, izango dire ejerzito txikiak, baina bastante kañeroak. Ikusiko da. Bueno, txandapaz eta gero erasora. Ez dakit hasiko dudan, ni setioetan naiz de lo malo lo peor. Joder, los hombres bestia, no me toquen las pelotas. Es que hasieran sin ser ascoatera, te tienes que encargar de los hombres bestia, porque si no... Tengo cuerno dentado. Nik nahi dut hor zera, es que daude mesetiatzen estos hijos de puta eta ezin izango dut, ya lo verás. Ni txulean naiz... Hombre, gutxinez tengo... Bueltan berriro eta gero atera. Efectima, esaten nizuna lehen hombre árbol egia da, ondo dago, oza, nik adibidez defentsan ja daukat un hombre árbol así por las buenas. A ver... Que parece que no, pero... Maldición. Vale, igoko dute herria de nivel. Porque ondo torriko zait. Es que sin dute eraso porque tengo al puto... Este cabrón aquí metido en asediándolo.
Ni ez dakit, eske Claro del Rey ditu tropa nahikotxo, baina ez dakit izango direla nahikoak aguantatzeko hor. Hombre, ojo, dekote nik ikusi dudana, dekote beti posizio... Minotauroak. Ikusi dudana, Claro del Rey gutxienez, ez dakit herri guztiak berdin egingo duten edo ez, baina dago posizio elebatu bat, de la hostia, jartzen dituzu arkeroak, orduan infantería cuerpo a cuerpo, para que no alcancen a los arqueros, y les metes unas palizas del copón. Saiatuko nahi zerazotzen orkoen hau, eta bez jokaldia ondo ateratzea. Zesa de guerra haiekin? Konkarak buztar. Baina aurkoak dira? Osa, nahi dute esan haiekin zaude... Bale, ez dekote defentsa asko, hori ondo dago. Me la juego. Declarar guerra. Hala. Eta nik te tengo que apoyar, porque si no... Vale. Eta gero... Suposatzen dut, Boa, ostia, armado oso bat. Geratu zetiatzen. Rodear. Hori da. Eta ingo dut paktuak los Clan Angrun. Teorian azten zera paktu batekin los de Clan Angruz, ez? Azten zera paktu batekin la guerra haiekin. contra... Cuernos rojos, dutela. Nariz rota... Dira... Hombres bestia, ejército enemigo... Bueno, este cote es el topasco hor. Joder, tiene su nombre, árbol, o sea, bai, o sea, defendatuko duzu nahiko ondo, es pentsa. Bueno, tampoco se ha esfidatu, porque nik egin nuen burruko bat que me daba las de ganar. Igual neukan haien ejército bikoitza, y me metió una paliza del copón. Los putos hombres bestia. Ba, txanda pasa. Eta beso gertatzen den. Osa, ez diat eraso egin. Kolorea zerabetzen zaizu, grises edo... Ze kolore. Ez, hombre es bestiena. Puedo comercial, pues no. Laranja. Baina, dinote ez banderarena, ondoan dagoen barrarena. Gorria. Bale, orduan ditzaiak zarete. Zergatik utzi nau komerziatzen bestearekin? Vale, zurekin ezin du komerziatu, no se puede comerciar, no se puede crear una ruta desde su capital. Baina bestearekin utzi nau. Movida raro bat. Por bestekin... raroak dira. Bestekin komerziatu dezaket, baina zurekin ez. Ba, ez dakit. Ez dakit. Vale, eta enano... Hostia, innovan atak... vale, joango dira... Bueno, saiatuko naiz cargando. Por lo menos si me cargo a estos enanos... No se ve ni tan mal. Bueno, ez naiz heltzen, vale. Ba, txanda pasa nik uste. Porque txanda bat gehiago behar dut, vale. Pues txanda pasa. Misión disponible... Cara un ojo. Retira totalmente. Zergatik mantendu, Eta listo, zen, neix arriskatuko. Ba, puta bada, porque sartu zara aguda batetan. Saiatu egiten, itzultzeko etxera, el del avance por... dena tunel antzekoa. Tunel antzekoa dena. Per asedio eta... Emboscada, actitud marchar. Es marchar ez dago, bestea, amaiorakoa, el que es como los túneles de los enanos. Llama, ez ditutzi. A ver, Claro del Rey.
Claro, del rey zero betu dezakegu. Vale. Ba, interesatzen zaigu unitate hauek oso ondo funtzionatzen dutelako. Behar dugu diru gehiago. Joan naiz gerrara. Baina, bueno, es lo que hay. Bueno, lehenek eta bien kendu behar gara a los Minus laro hombres. gaita mazazpi hasi naiz galtzen ja dirua. Bueno, lasai. Vale, no Orain rekuperatu naiz. Joder, ez dakit sartu... Ez dakit Nora sartu... joan dira los hombres bestia. Igual se tienes en guerra con los de Luna Torcida solo por joder y quedarme con ese puto... A tomar por culo, desde claro la guerra. Nori, A los de Luna Torcida, o sea... Nahi dut provintzia hori interesatzen zait. vale. A ver, Greenhall. Zeratik ez nahi gusten... Ah, bale, ez nahi zertzen, bale. Ba, eske Greenhall hori dago justo enanoekin. Vale, nik egingo dut... Temploak... Hombre, interesatzen zait, ekonomia pizka bat indartzea... Eta gero templo bat. Vale, neko defensa decente dauka ya. Tengo 4 guardianes del bosque y unos exploradores del bosque profundo. Y lau, bost, 6, zazpi eta zazpi amalau. Zopa, ez dago bat ere txarto. Zeingo duzu zure ejerzitoarekin. Iparraldekoarekin. Karaknor konkistatu edo, gutxienez konkistatzen saiatu. Igual, Greenhall edori. Ah, nahi baduzu, porque... Zer gehiago... Gainera ez dute izango... Rey. Ez dekote asko gainera. Osea, ia lenguatzen den erasotzen duzu y te lo cepillas. A ver, se me ha tenido. Entre el bosque... Ba, bueno. Behar dut dirua eta unitateak. Biok behar ditugu diruak eta... Biok behar ditugu dirua eta unitateak. Hala, urrengo txandan erasora, punto. Bueno, hiru txanda teknologia hobetzeko. Vale, dejan el este. Se retiran los de... Beste nanak datozte, pero A no... ver, gero beste gauza bat lagunok. Elfo Silvanoa konkistatu dezakete edozein puntu Egia mapan, da. ere dituzten unitateak ez dira oso ondo. Tratado de paz con Carcassonne. Ba, ondo. Ba, onartu. Ordaintzen didate, Ondo torriko zaizu. oso ondo gainera. Bide ambar... Hor dago Eskarniz... Es que Eskarniz cargatzen dago un ejército gehirekin y te revienta. Hostia, vale, setiatu behar dut. Baina, es que dato otro ejército de enanos por ahí. Y... Espero que es el che horrengoko txanda, porque como me ataquen todos juntos... No, ez da el che, vale, ondo. Montuz txanda bat gutxienez aguantatu dezaket. Eta gero temploa egingo dute, investigazioa berina gara bateko. Gero, tropak uste dut, bai, dragones del bosque, dira berdin, como los elfos, o sea, dira tropa berdinak, vale. Acechador de caminos, buah. Nik tropa gehienak ez ditut ikusi, osea, batzuk hombre árbol bai, baina dira dragoi ez dut ikusi. Águila gigante... Dragoi izango da, osea, nivel altuko unitatea. El águila gigante ves tú, ikusi, pero me imagino algo como el dragón, parecido. Declarar guerra. No la en contra. Y Poch en contra. Baina... esto... Greenhall bene garatzeko. Ah, bai. Baina ez haude guda haiekin jada. Con Karaknor. Nori nik nago Zaude haiek. gudan beraiekin, ez? Bai. Badago.
Baina Greenhallen defentsa gutxi dekote. Igual hasta ere basa diezu txanda honetan y todo. Autorresolución. Buah, palizando del siglo. Beiratu zenbat diru ematen dizuten, eta ematen dizuten diru arabera, pues, arrasar y luego repoblar. Arrasar. Zenbat diru ematen dizute. Oraindik ezin dut kolonizatu. Zergatik. Porque lo he arrasado. Baina te tiene que dar porque estás al lado. Vale, asentamiento capturado. Zenbat diru eman dizute. 200 eta piko. Bakarrik? Echaron. Bai. Baina, Claro, el rey. baina hori bakarrik ematen basi zuten no arrases. Arrasatxaren ideia da, pues si te dan 10.000, 15.000, horrelako gauza bat. Ya, se me ha ido. Bueno, txanda pasa eta urrengoa ja niretzat. Vale. A ver, Orion izango da kargatzeko, eta hemen. Esau ez. Aldatu nahi diot izena, baina ez dakit nola jarri. Tropei izenak aldatu alzaia? Orain. Bai, o sea, zu adibidez el acechador de sombras jarra duzu, en vez de Dodan, pues... Kerilian. Kerilian. Baina nola de Montre. Eta batxanda pasa. Zer esaten du Clan What? Ambruz? Gude deklaratu Unirse a guerra contra pieles verdes. Ba, onartu, ez zaizu importa, zuri, nahiko urrun dituzu, baina bestak beste diplomazia gati, porque esatu zare gudan Hori bai. beste nanoekin. Jolasten dugu? A ber, bai, Autorresolución. itxo, ez jolasteko dugu, baina ber utzi ikusten zer dekoten eta guzti hori, porque... Vale, cara hace un ojo, vi rebaños de gors... A ber, rebaños de hongos. eman a jugar eta agertuko zainik hautatzeko. Vale. Claro. Bai, irabaziko dugu. Presenciar. Hombre, que si vamos a ganar. Presenciar. Hombre, que si vamos Madre a ganar. mía, no sé lo que has hecho. Gauza komentatu nahi dut eta nik ez dakit zer egin duten azkenengo partxe honekin. Baina kargak nahiko luzeak egiten dira, lehen baino luzeak, pizkat txarto doazte kargak. Bai, presenciar, buah. Osea, Vas a flipar lo que es una carnicería. Osea, asko kostatzen, ez dakit zer sartu duten espantzio delez honekin, porque kargak pilo bat kostatzen zaio baten, baina pilo bat de que llegau a estar 5 minutu igual, tampoco 5 minutu, baina bai 3-4 minutu itxaroten, Beitu, jarriko ditugu tropak, ikusten duzu maparen eskumaldean dagoen posizio elebatu hori? Ikusten dut bai. Ba hor jarriko ditugu arkeruak eta ondoan infanteria. Minotauroak dituzte, Arquero izango da. arqueroekin te los vas a comer antes de que lleguen. Ja. Gainera tienes un hombre árbol, ondo etorriko zaigula, eta zure generalaren unitate oso ona da. Baina, claro, saiatu behar gara defentsan mantetzen. Pizka bat, General unitatearen ez daki zein den. lehenengokoa, la que tiene el cuchillito ese harto guapo, como el de los... Oye, dirá como los grandes espaderos del imperio.
Dira unitate oso onak, dekote, perforazio eta ba, osea, egiten... son osea, desde el bosque profundo. Bizitza gutxi dute, igual, osea, son muy blanditos, baina egiten duten mina da benetan acojonante. Vale, beitu, arkeruak itxen, markatuko dizut. Arkeruak hemendik pare bat, eta hemendik beste bat. Vale. Jarriko... Vamos, zonalde hau, baia, arkeruak hor. Lehenengo ejerzito horra... Vale, arkeruak hor markatu dizudan tokian. Osea, adibidez egin, bi hemen eta beste bat hemen, hiru dira dituzunak esmena biltxarto. Bai, bi normal eta... Vale, jarri... Erdi mailakoa. Erdi mailakoa beste batekin hemen eta beste hemen. Porque haien eraso gehiena hemendik joango da. Bai, badakit. Gero hauek direla pizka txarrak. Vale, jarri dituzu alkero, vale, orain, infanteria guztiak generala eta diradeak izan ezik, vale, hemen, zonalde honetan. Vale. Nahi badituzu, driadeak aurrean jarri pa que se coman, osea, hauek bizkatatzera bota eta driadeak bere gain posizioan jarri pa que se coman un poco toda la carga de miga. Porque driadeak nik uste pizko bat hobeagoak direla kargak jasotzen. Porque como son unidades como árboles y así, eta Trombe arbola atxean, ez? Hemen, ondoan, itxoen. Hemendik, ondoan. Vale. Vale, orain... Horrekatuta dago batalla, principio. Orain, haien tropa gehienak ziurazki hemendik joango dira. Hori izan da plan bat, eta este plan bat da egitea, egitea hemendik flankeotxo bat, bale? Eta hemendik etortzea. Hori gertatzen bada, ziurazki generala mugituko dugu alde honetara, bale? Hori gertatzen bada, porque lan arkeruak defendatzen ditugu. Baina, bueno, printzipioz ideia da, eta niri beti gertatu zaidana izan da indar gehiena hemendik etortzea. Eta jarri arkeruak jarri estiratuagoak. Hori da, hor, eta besteak jarri, pues bueno, peskat estiratuagoak jarri hola dituzu, hobeto. Vale, eta orain eman partida estera. Eta eman un poco de caña rápida. Porque hasta que llegan, gainera haiek mugitzen dira eta onarte da cuesta abajo, baina gero mendikona da cuesta arriba. Orduan, nekatuko dira aparte. Jarri behar zenituen igual pizka bat... asko ez dira heltzen, arkeroak. Lasai. Jarri beharko zenituen igual pizka bat más de lau, pero bueno. Infanteriak. Eman velocitate normal eta jarri un poquito más de lado infanteriak, posizio holan izatea. Kaixo. Buah, se me está yendo de las manos esto. Lasai, denbora dagoela. Arkeruak, a ver. Arkeru hauek pizkat onago, arras. Eldikutuko dugu driadak aurrea. Eta arkeru hauek hemen. Arras. Oi. Hauek... Guardia del bosque horiek mugitu poquitín arras, así. Porque irudiala ez, onarte heltzen dira alcance ahí, parece que no, pero lagunduko digute pillo, arkeruak. Vale. Hau eginda... Eta gero, oie, hori da, pizkat, lusatu, infanteria pizkat, gero lusatu igual. Osea, ez asko, baina hartza pizkatxo bat. Eta infanteriak... Bueno, hor ondo, hori
Bai, hor adibidez ondo dago. Baina, bueno, generala jarri begiratzen al kanpo. Epa, arkeruak. Arkeroak. Hori da, hor. Ez dugu gehiago ikutuko, porque si no al final... Vale, orduan... Haiek este kote... Haiek este kote... No, este kote de ataque a distancia, vale, ondo. Orduan hobeto porque nos van a ayudar todavía más los arqueros. Vale, beste arkeruak, vale? Arkeruak, como no tienen de cerca, jarri hemendik. Edo hemendik apoyatzen, vale? A la infantería. Eta zuk geratu hasta que carguen. Bai, badakit. Vale, karga eramango dute 3 tropa hauek, vale? Karga jasotzen dutenean... Vale, generala mugitu eskerraldera. Ah, vale, es mugitu, vale. Karga jasotzen dutenean... Es, itzulito kira el hombre árbol, itzulito kira. Vale, karga jasotzen dutenean... Hauek bota el hombre árbol también. Karga jasotzen dutenean bakarrik. Vale, orain, bota hauek eta el hombre árbol bota contra esta unidad, si puedes. Uy, va, Dios, con los minotauros. Bueno, los minotauros en contra, Beto. Vale, arkeruekin, arkeru batzuekin akatu be arkeruak. Alba duzu. Eta arquero hauek que apoyan a la infantería cuerpo a cuerpo, porque se están atacando a tu general con sus arqueros y... Alikitalen, vale, nahi bauzu generala bota alde honetara, para cubrir, para no que no te abran ahí brecha. Buah. Lase. Haien arkeroak... que... Vale, listo, haien arkeroak daude atxera egiten, eta tiratzen direnean... Vale, orain, arkeruekin a los minotauros, o sea, focus, minotauros. A ver, minotauro. Vale, kendu dira de batzuk eta ona bota, porque horiek erretiratu dira ia, así que praktikoki. Vale, ondo doa gauza, ondo doa, ez doa txarto. Orain fokus bere generala denarekin, praktikoki. Generalago retiratzeko, así que... O sea, ya ves tú que avería les ha hecho el hombre árbol, o sea, es que... Orain bukake generalari. Eta galtzen badugu generala, hobeto. Horregatik. Ese man finalizar, o sea, agatzen badugu generala... Izaki soaitxe etorri hona. Eskitzultzen dira... Lasai, bota Suaitza, Izaki Suaitza bota Jentzope en contra. Gainera arkeruekin apoyando, pues ni tan mal. Super ondo dago eginda, ibiltzen denean usten altzatzen duen hautsa. Da, o sea, está de vicio hori eginda. Joder, general desentea dute, Da, héroe, hori, oza, Calfrans modukoa. Beitu, es que beitu que averías hacer el hombre árbol, es que beitu... ¡Zumba! ¡A tomar por saco! ¡Zumba! ¡A tomar por saco! Victoria, Meneskeil... Esa ya tuve cachen generala. Esta que esta semana visita la ensayo. Buah, erdia. Igual ez duzu lortuko, porque nahiko harin ibiltzen da. Ja, baina elfo silbenak dira oso harinak. Eta behar lidut arkulariak eta guztiak beraren kontra. A ver, du. A ver. Baina eraso, tu. Se les va. No, ez dut harrapatuko. Vale, finalizar batalla. Victoria decisiva. Oh, no, onda, joder, esan dizu. Oh, general del sillón. A ver, ikusi ditugu emaitzak. Bueno.
Joder, eundara baja bakarrik, hostia. Ni tan mal. El hombre árbol... Bea triada, claro, gaita mazortzi. Gainera, hombre arbola da bestia, uste dut, konseatzen dutela. Eta hori gainera egiten du negatibo bat. Moralean, Imperio adibidez dauka bonifikazio bat que no sufre terror por bestias. Bueno. Baina adibidez ba, joder, irabazi, sartu diogu palizatxo bat desentea, kendu diogunean, zera, los hombres estos, los minotauros, ya está, o sea, eginda. Morala jaitsi da bera. Porque minotauroak dira, izan dira amenaza larriena, o sea, listo, hori kenduta bestea. Uste dut partxe berria, osea, arkeruen minean, elfo silbanoetan, pizka bat hobetu dutela, osea, dira elfoak. O sea, no hay mejor arquero que un elfo con un arco. O sea, incluso un niño elfo te revienta. Beti da nik, historia eta ez bakarri Warhammerrean, normalean, Señor de los Anillos eta guzti hauek elfoak izan dira beti, como los señores, porque gainera beti bizi dira ahí en los árboles, emboscadetarako eta beti izan dira oso... Los de la última alianza, que iban con armadas pesadas. Galdute, ejército erdia baino gehiago. Bai, egin dugu averia ona, averia ona. Bai. Es que elfo silbanoekin da cargar y contracargar. Gaur frogatu partida muy difícil con los elfos silvanos igotzen unitaten nivel etabar y o sea, me han masacrado. Bueno. Ay. Joder, lo de cargaren dau un poco... Bai, ez dakit zer egin dioten... Ni entzun dion kargarena haugo dester. Nik ez dakit zer egin dioten Nik ez dakit zer egin dioten zer ikutu duten, baina pillo bat nabaritzen da. Lehen kostatzen zitzaion, baina esaten zuen, joder, kostatzen zitzaion, baina normala da pizkat kostatzea jarri bat dituzun, kargatu behar duzu eszenarioa. Tienes que meter a no sé cuantas miles de tropas en pantalla, hau eta ez da. Osea, negotu esan, Total War Saga beti izan da joko bat grafikoki eskatu nuena asko. Beti danik, eta ulertu dezaket momentuan eskatzea karga pizka bat. Baina azkenengo DLC honekin egin dutena ez dut ulertzen inondik inora. Osea, pilo bat kostatzen zaio, pilo bat. Que por cierto, viene otra de... Ja, badakit. Bueno, el Campora. Berdin du, porque nahiko defentsa ona dekozu. Iruditu ala ez. Hombre, ondo egongo litzateke... Ondo egongo litzateke pizkat gehiago igotzea... zera. Ez que daude orkoak hor, Ez dira bakarrik hombres bestiak, orkoak ere badaude. Ja, horregatik dino, ondo egongo litzateke pizkat gehiago... Joder, es que ez dakit jolastu batalla edo ez. Es que se acercan los putos enanos y... Le doy un apoyo... Hombre, baina es que kanpora erosatzen badit nik izango da kanpoan, ez dago egongo muraia, hori ondo dago. Es que ez dakit... Es que, claro, me van a comer sus putos ballesteros, lo veo venir. Los que perfora corazas, es que joder. Tengo los jinetes también hechos. Dira de ag, nahiko una... Zeran ikusten duzu nire armadare... Claro, es que movida dira murallak. Ez dakit nola egin, ez dakit... Es que, claro... Bi txanda behar ditut egiteko unas torres. Claro, bi txandetan erasoko nau beste armada txikitxo hori. Edo... Hau, edo esnarkiz. Eskarniz. Ez dakit nola ditzen den tipo. No, pico de hierro jartzen du hemen. Bueno. Eskarnizko horiek ez nau larritzen, ez nau erasoko.
Claro, karak norren ez dauka gauza asko, ez da oso potentea. Orduan ez dakit, edo utzi bera erasotzea niri, pa que sea, la batalla sea fuera de murallas. O beto fuera de muralla. Claro, horrek eragiten nau, horrek beldurre ematen nau, ballestero 3 eta gero bestea gutxienez bat gehiago dakar. Gero los guerreros enanos y todo eso. Me arqueroak tira beagoak. Jo, pero es que tiene unos pedazos de armadurón, chaval. Ja. Izango dozo gogorra hau, Osea, Juan beharko nahi zorkoen bila, osea, si no va a flipar. Ez dakit zer egin. Ez dakit aguantatu edo... Eta zei amalau eta amalau. Claro, gero eske ditut, gero ditut arboreoak, daukat jinetes salvajes. Tengo 4 de 3 guardias del bosque y un forestal, eta gero ditut bat 2, 3, 4, 5, 6 driade, katra eta gero generala. Ni igual eskatu beharko dut laguntza a los risco de Fingol. Joder, gaina driadeak dira ineficaces contra armaduras. Hombre, inflige grandes daños. Bueno, eta eskerrak hobetu dugula el claro del rey, si no iba a flipar. Ezak ez zer egin. Igual usten diot hurbiltzen armada txikitxorreri beste... Ostia, igual entzen da batetan. Igual utziko diot bera erasotzen niri, aber zoretatzen den. Nora ematen didan Vale. ekipamen, burruka. Es que, kolonizar, diru ematen digute, Ostia, aurkoen armada hori itela. orain hau, eta alcaro del rey, osea, punto pelota. Ja, baina aurkoen armada hori ojito, Ja. Ez ara helduko, defendatzeko. Ja, ez dituzten joaten, zer gaitik. No, vale. Ni nago apur bat jodido no lo siguiente. Saiatu paktu bat egiten aurkoekin. Que no creo que lo cojan, que lo acepten. Saiatu paktu bat egiten aurkoekin, que no creo que lo acepten, pero... por intentarlo. Bueno, nunca se sabe. Tratado de paz. Pagos. Ofrecer pago. No, no quiere. Ez dut, imaginatzen nuen. A ver, Carcasón. Me puedes ofrecer tú. Karkasuna ez sartuko guda batetan, osea... Ahaztu. Gaia Karkasunekin gero gudan sartzen interesatzen zaizu portu bat lortzeko. Ba, orduan, igual claro del rey galduko dut. Baina, bueno, berdin du, porque gero sartu zara eta erresku beratu. Bueno, Gaina, aurkoak ezagututa xura aski sakeatuko dute edo arrasar edo bertan utziko dute sakeatu ostean. Bueno, orduan txanda pasa. Y que sea lo que Dios quiera. Bai. Unirse a la guerra contra... Luna torcida. Ni nago gu da jekin. Ni ez dakit esan bai edo ez. Pentsatu ez esaten badiozu... bueno, ez, igual ez duzu esaten. Contraoferta. Coordinación bélica. Esan diot baietz y ya está. Ez que movida da... Diplomasiaren bidez eta saiatu behar salera dena pizka bat ondo izaten, porque si no... Oso... Buah. Elfoak oso joiduta azten dira. Espera, ¿cómo que da galtzen dudala?
Ah, por la puta araña. ¿Qué? No le das zaitu. Que me ha eraso de Descarnis y dado que en plan una araña. ¿Qué dices? Lo que oyes. A ver. Ah, claro, te has su tropa. Buah, pues... Librar batea, rechazar ataque. Rechazar ataque, a ver. Se le quiten dos rechazar ataque. Buah. Te da bardu su hortik Es que arma. mi arma te revienta. Vale, erasotzen dago, ezta? Imaginatzen dut. Autorresolución o librar batalla. Es que me Zer, van a reventar. ematen dizu galtzea, ezta? Imaginatzen dut. Bai. Es que berdin du, porque librarlo que... Para perder unidades. Baina berdin du, osea... Mantzeko, osea... Ez dakit ez da zer deko norko horrek... Nesango dizut, la unidad de guerreros orcos a bloque de caballería y goblins. Te la van a liar con la caballería, berdin du. Berdin du. Te van a flanquear y te la Pues van a liar. autorresolución. Emango de autorresolución. Bai. Gainera ziurazki... ez dut uste que lo arrasen. Derrota decisiva. Ah, vale, claro, victoria, sí, ya da, bai, ese dut esan ezen. No creo que lo arrasen, ikusten. Lo saquean ni pista. Unidades quemadas, liderazgo 8, bosque salvaje, ataque cuerpo a cuerpo, a todas las unidades tropas. Hostia, va a ser raro, naute eraso enanoak. Es que la araña da oso horra. Hombre, baina adibidez orain pasatu da txanda bat eta sendatu zara pizka tropak. Bai. Orduan urrengokoan naiz eta bera dauka tropa berdinak, baina zuteko zu pizka bat sendatu da tropak. Adibidez. Bai. Eta hori... Barajatuko dugu. Jo, ia pasatzen den beste txanda bat eraso Ostia, es que me lo da casi victoria. Guarnición, guardia eterna con escudo. Engo dut gozat, engo dut guardar rápido. Eta emango dut otra resolución. Autorresolución. Porque dago pizkat a mi favor. Victoria ajustada. Vale. Nik ere gordetugur partida, espada. Bai. A ver zenbat ematen diru. Mila sortzireun, ba, no. Joder, más 3 de ámbar, sembrar. Chaval. Etorriko zait primeran. Arbóreo, águila... ¡Hostia! Un águila gigante como guarnición. Colega, cagando hostias. Egin dezakedan zurekin... Tratado comer... Ez dituzten tampoco, vale, nada. Mandita ámbar bat bakarri, pero si ponía que me iba a dar 3 de ámbar. Ni erasoa da ejército orko hori. Eta eskarniz dagoela, osea, va a tocar unas pelotas. A ver, eskarniz dira guztiak goblins, así que tampoco hay mucho problema. Vaya, claro, el ejército orco me preocupa más. Vale, ustute nanoak ez dekotela... Karakaz gara galdute. Buah, enanoi bakarrik geratzen zai armada hau. Y están ya en desgaste. Buah. Ea... Ea lortzen dugu pizka eta aguantatzea. Zaituko dut... Luna torzerekin zaituko nahiz pakto bat egiten, ez dut uste, baina... Por probar. Na, verdad? Nada. Ni es que behar dut ipotzen laguntza para reventar estos orcos.
gainera ikusten dituzu tropak en la mierda, oraintxe bertan hor, mura herrian. Bastante en la mierda, bai. Es que, a ver, hemen geratzuko zaiona, Es que nik, no tengo guarnición. a ver, ja, badaki deseko zula guarnición, es que nik txanda bat pasata, naiz eta txanda bat pasata izango dut, 2 jinetes de halcón, 2 arbores y un águila en guarnición, Greyholden, aparte de lo que ya tiene el castillo, donde egongo da guarnición bat, y aunque me ataquen los enanos que quedan de estos, no me ganarán ni de palo. Orduan nire armada joan eraman dezaketara laguntzera. Baina, claro, hori izango dira bi txanda. Lasaitasunez. Bueno, begin hori. Eta ni me enfrento a Skarnis de una puta vez. Baina, guys, ni dinot laguntzeko Skarnisen kontra. Que beharko ditu gutxienez vale. bi txanda eta gero hortik joan algarabera. Herria laguntza, baina, claro, bi txanda aguantatu behar dituzu. Eta ez dakit lortuko duzun txanda hau pasatzea bizirik. Ja, horregatik. A ver, zer behar dugu. A ver, hau... Claro del Rey... Hau da elfoek deukaten movida potoloa, bakarrik armada bat izan aldutelako dagoen kostatzen dutenarekin. Bale, atxera egiten dute, ondo. Atxera egin badute, eraso berriz. Zelan ematen dizu? La orden bat guretzat. La orden da bakarrik, vale. Declina el ataque, vale. Nada, no he dicho nada. Greenhall... Bai, momentuz bai. Greenhall defentsa dauka, ezta? Pizkatxo bat, bai, bost ikusten diokatea. Igual diot. Momentuz, bueno, a ver, nahi badiozu zer gehiago egin para que tenga... Porque horrera egin bat egin izango duzu. Bai, eske behar dut dirua rekuperatu. No, galtzen. Vale, Skarsnik errezatzen badizu, erretiratu. Suposatzen du, que si la guía es un poco inteligente, te mandará el general a Greenhall. Suposatzen dut. Vale? Bai. A ver, negociación. Pacto de no agresión. Eta horkoak... Es que ez dakit berriz erasoko dizuten edo ez. Unirse la guerra contra... Konpondo dituzu eraikinak zure herrian? Claro, de Rein. Ez daukat dirurik. Ok, me ha quedado claro, porque ni bez daukat diru asko. Cabrón, no quiere. Unirse a la guerra contra la derrota. A ver. Claro del Rey. Nora zoaz, ¿no le parece de su armada? Cagada. Se me ha ido totalmente. Ni de rúa dado. Una cagada, o sea, me pueden reventar. Jo, gainera hecho de Greenhall era. Adiós Greenhall, ya lo verás. Justo, agur Greenhall. Joder, soy imbécil.
Ja. Ah, maitu, ez dute deusestatu. Mira los que majos. Buah, ahí vienen los... Esos sí que esos te lo arrasan. Esos sí que te lo arrasan. Ba, uste dut galdu dara. Derrota decisiva. Ya. A ver, itxoin, Lasai, vale. Lasai, benik ez dago dena galduta. Horkoak ez dute hartuko, suposatzen dut, vale. Pues que se maten entre ellos. A ver, Joder, menuda cagada. Lasai. Zelan zaude, Ambarraren movida zelan. Hiru. Vale, o sea, sobran de coso, ¿está? Oraindik, orain bai. Vale. Apur bat bai. Joder, Carlan Norren dauka 2 jinetes con halcón, chaval, de defensa. Joder. Vale, Lasai. Dekozu herri bat horretik, vale? Nik noa por Skarsnik, vale? Ez dakit zer egingo duen. Skarsnik akatuko dugu. Eta gero, Garrantzitsua. joango gara, Claro de Rey berreskuratzera, vale? Lagunduko zaitut horrekin. Vale. Vale. Ahora igo dezaket, tengo nivelera, ondo, un jinete con halcón, proporciona guarnición, un jinete con explorar el bosque, salva, vale, ondo. Porque gutxi gora bera nire herria nahiko ondo defendatuta daude. Zu gordetzen baduzu niri gordetzen zait? Karo, nik gorde du parte dale. Vale. Unete. Osea, behar dut. Nor deklatu zaitugu da. Pavarrón, relaciones diplomáticas, menos 10 con Pavarrón y tesoro 1500. Por Joder. relaciones con Pavarrón y Amar. Bueno, alanda ere armada desenta dekozu, Osea, sendatzen badira eta bartzen da honen ostean. Dira behar nuen. A ver. Lasai, heltzen zala Greenholera, generalarekin. Bai, Vale, Juan Greenholera. heltzen naiz. Vale, Juan Greenholera, lasai. Greenhall, zer daukat hemen. Hor dituzu bost, baina, bueno, besteak beste esaten dut, porque lan eskarren espadoa, defentsa nahiko ona izango duzu hor, aguantatzeko. Vale, txanda pasa. Montañas grises, Txuen, ez duzu, txuen, ez duzu txandan baditu, ezta? Ez? Vale, urbildu generala, Odin, Orion, urbildu eskarnizetik bailik eta urbilen. Ja berandu. Ezin du mugitu? Vale, berdin du, hor ondo Apur bat dago. bakarrik, horra. Vale, lasai, berdin du. Vale, orain txanda pasa. Nera zer egiten duten, porque igual erretiratzen da. Eraso nau. Hostia, tengo la victoria aplastante, casi. Ba nahi duzuna, jolastu nahi baduzu. ¿Pa qué? Ah, vale, autorresolución. Que lo aplaste. Ni me voy a molestar. Y mátalos. Hilda daude, txoni, depende. Bostun da piku, a liderazgo. Estandarte no sé qué me ha dado, vale, ondo. Oiazo egiten duten orko horiek. Suposatzen dute orkoak ibar joango dira a por el roble. ¿Qué te ofrecen? Nuestros hermanos de combate. Ya vale, ¿qué dice? Pacto de no agresión, vale. Ondo. Perfecto. Orkoak, ni... Ni ¿No se han mueven. sacudido a los hombres bestia? Que es una buena pregunta. Joan dira mendien inguruan berdin duzu, hor mantendu, vale? Ya, badakit. A ver, general algo de niveles.
Vale, nik suposatzen dut, con el de... que con la actitud de usar raíces del mundo, suposatzen dut, mendi horiek zeharkatu izango dituzula, ezta? De un viaje. Ba, ni etxandan esango dizut. Suposatzen dut. Vamos, atrofiar. Vale, orduan. Nik, orain, hor defentsa nahiko, desente daukadan ez joango naiz nire zonaldera, vale? Sendatzeko tropak. Eta baten bat gehiago, errekrutatzeko, porque nahiko dirutxoa daukat, bale? Vale. Gainera ziurazki... Oran jaitzen da batzuk beharko ditut, bale? Bestera herria beste nivel bat egoko nuen. Pero no puedo. Karak norren gainera defentsa ona geratu zait. Osea, geratu zaizik 3 dríades, 2 exploradores del bosque profundo, 2 jinetes con de halcón, un águila gigante y 2 arboreos. Ni Greenball gen, ba... Irudriada eta 2 desplegadores del bosque profundo, osea... Lasai. Txikia. Bueno, orduan egin Bai. dago hori ere, ekin horrekin defentsarako ondo dago. Baina, bueno, ez pentsa, ez hemen. Bueno, oso txikia, baina, bueno, gutxenez oso zer baino be. Hobetuko du izateko jinetes de halcón, águila gigante eta 2 arboreo. Zuk sendatu... Ni etxandan. Zuk sendatu tropak, nik ezin dut asko gehiago egin nire txandan. Zuk sendatu tropak, sendatuko ditugu tropak eta joango gara, ni joango naiz, joango gara bera, eta errekumpratuko dugu Claro del Bosque. Porque zuk behar duzu bai edo bai Claro del Bosque, porque si no estás bende jodido. Bai, Greenhall, hau. Eta txanda pasa. A ver, banda de los hombres bestia. Ba, lasai, bestela, zuk ocupa todos los hombres bestia, eta ni joango naiz, eta saiatuko den recuperatzen dut, y luego te regalo la provincia y listo. Que tampoco va a ningún lugar. A ver, orcos por ahí. Orcoak daude, hombres bestia que se maten entre ellos. Ni que recuperar, es que solo puedo reclutar 10 y es que no puedo reclutar una puta mierda de tropas. Bueno, gutxenez zer baino be. Jendeak esatzen zen del spawn de arqueros que había de otros y vienen los elfos para hacer spawn de arqueros básicamente. Hombre, es que elfo silvanoak dira bloque de arqueros. Ya, mañana es que cuando salgas a bloque de arqueros jokonetan se nota muchísimo. Muchísimo. Misión disponible. Vale. Nire ejército badago uneko unean. Vale, lasai, nik nago, zuk momentuz geratu hor defendatzen. Nik nago tropa batzuk erreklutatzen eta sendatzen tropak. Vale. Ba, berriro ere txanda pasa. A ver... Porque suposatzen dute hombres bestias emango dute la vuelta guztia zuri erasotzeko. Suposatzen dute, porque... Ja, hori ikusten dut. Horregatik esaten dizuten, bitartean nik errekuperatzen naizen bitartean eta bar, beraiek ematea toda la vuelta. A ver, ¿qué me dice este tío? Ya no formas parte del bosque. ¡Hala! ¡Qué insulto! Acceso militar 300, vale. No, Riso de Fingol, los elfos, que son unos incomprendidos. Que no nos quieren. Los... buah. Enanoak orko en contra. Hori ondo dator guretzat. Ondo. Cambiantes de forma. Relaciones diplomáticas con Parrabon. Usar... Buah, me da 1500 pavos. ¿Qué quieres que te diga? Me la suda a Parrabon. Ni hor dirua behar nuen, horretik esan dutala.
Pues mala suerte. A ver, gainera emango dit beste... Vale, armada kompleto bat izango dut. Ondo. Bueno, nik esan dut asko zer gehiago egin, egia esan da, porque... Urrengo gotxana izango dut horrein defentsa gehiagoa, kapitalean, vale, pues... dirua behar duzu edo? Ez, diru ondo nago. Vale. Batxanda pasa. Urrengo gotxandan ja izango ditute armada tope. Soy útil ahorres tú, quiero para subir de una atacada todo lo que puedas, claro, de rey. Bai, osea, behar ditut bailarinak, baina oso askar. Eta balio dut uste 1000 edo saldia, igual behar dut kaballeria. Edo arkeroak hobetu. A ver, nora doaz. Ez dakit. Momentu Igual sor... los hombres bestiak doaz imperioaren kontra, Baliteke. A ver qué me dicen estos señores. Wildrion. Acceso militar. Pues vale, si me dais pasta, bien, me da igual. La pasta os la regalo si queréis. Ondo dago porque orkoak ez dit de Asurian. Ataque cuerpo a cuerpo plus 8. Hostia, hori se marchan da al lado. Ondo etorriko zaigu. Vale. Dirate gehienak sendatuta daude. Vale. Ba, noa bizenak aurkoen kontra. Gainera da... Bai, ikusten dut. Gainera daukat, lau txandetan izango dut plus 8 de ataque, así que todavía mejor. Ni txango dut Grimholden. El anfitrión. No, se me pasa egiten duten bitartan eta bar, botako du beste tuitxo bat. Vale, a ver, gu zingo dugu. A ver. San Juan garela. Ba, ezin dugu ezer gehiago egin. Ba, mantenduko gara Grimholden eta txanda pasa ingo dugu eta horrengo txandan jaseatuko gara Bretoniarekin behintzat negozioak egiten. Itxaron. Lanangru... Ipotxi eskatu diet laguntza. Eta ia segiten duten. Ipotxak ziurazki zutaz paso. Eta txanda pasa. Ezagututa. Echaron. Querilia, esto sin asignar. Dedos ágiles. Munizio gehiago. Ez da enemigo komun, ia segiten duten. Claro, daude bajo asedio. Eta txanda pasa. Polek lanak dut. Nik uste dut orain arte saienetarikoena jolasteko direla elfoak, Osea, Klanan Gruza komplikatua da, baina elfoena... Eta kausa da oso komplikatua. Ke ba, ez da inbestera, ez pentsa, Osea, dekote mobil... Pues kausa oso txarto, Osea, diciendo no... Nik badin otzut, dekote la... Kausa nire bi armada diciendo si no puedo hacer nada. Dekoten, o sea, comparatuta relaciones con las provincias imperiales de Choneo en segundo bat mesedes, que tengo aquí, porque igual invierto un poco de ámbar en luchar contra los hombres bestia. No. Relaciones diplomáticas contra... Igual no de apoyo para el claro del rey.
Txon. Daukat guarnizio Grimbolen, hiru driada, hiru exploradores del bosque, bide jinetes de halcón, Principio, puño arbóreo eta águila gigante. Printzipioz ez naiz hartuko orkoen kontra, ideia da zuk hartzea, claro, herri donik hartzea eta gero zuri oparitzea. Gero ya Hori si, nori egiten da. Diplomasiaren bidez te puedo regalar provincias, que yo sepa. Ah, bai. Uste dut baietz. Seguro? Uste dut baietz, itxoin hori begiratuko dut, pero me suena. Vale, porque... Itxoin, begiratuko. Había un traidor, habla traidor. Es la guerra contra romper. ¿Pagos? Ah, no, iguales. O sea, raro, que pues que mierda, lehen beste Total War batzuetan eman al zenituen probintziak. Berdin du, nahi baduzu etorri a por Claro de Rey, hostia, amar gaina hor da, amar Bai. defentsa nahiko defentsa ona dekozu. Eta egiten du hori, el ejército unido, jamás se ha vencido. Vale, bueno, ez badira, porque igual erretiratzen dira horkoak. Arretiratzen badira, ba, bueno, baina bada espada, Vale, nik hemen nago, o sea, bai. tengo un spam de arqueros bastante decente. Bai. Ba, bueno... Txanda batzuk gutxi barru igoko dute nire kapitala beste nivel bat. Luna torcidaren falta zaio gauza bat konkistatzeko, Karaz Azgaraz. Ostia, Gronan Gruz ez doa txarto, kendu diete horkoen lurraldea kendu diete. Horkoak pizka, horkoen arma... Partida da oso gogorra, Klanangrunena. Baina, horkoen armadori pizka joduta dago, porque zinta itxuli atxera, porque no tiene donde volver. No tiene donde volver. Igual facción destruida. Baliteke. Depende. Baina posible da, Hori izango zen un puntazo. Ez daukate berago probintziaren bat, vale, baina armada hori pizka bat galduta dekote, porque hortxe bertan armada hori akatzen badugu zure horkoen movidak momentuz erditik kenduta hasta que no se cepillen al Clanangruz. Porque te queda como frontera Clanangruz de por medio. Hori bai. Eta hori ondo dago, eta aprovechatu behar dugu orain que todavía me quedan 3 turnos del Kaine. Ni turno bat Bretoniaekin hobeto egoteko. Según moveto zure armada ni gana, he usado las raíces del mundo. Bai. A ver si ya. Eta atxo frogatu nuen partida bat eta agertzen del ejército de Morguz, el profanador. Un hombre bestia que es malo, malísimo. Un malo maloso. Que es inmortal, que lo matas y resucita en otro sitio. O sea, esa dute leyendak, o sea, hace Loren dago en el ejército de hombres bestia de la Betiberdiña. Siempre condenados a perder una y otra vez hasta el fin de los tiempos. LOL. Ai. Ba, zure txanda da, nirea da, ostia, uste nuen zurea zela. Bai. Hostia, ¿ez dut pasatu txanda? Ez. ¡Qué paleto de pueblo, tío! Ordu erdi me mira con ver a esto, lo otro y yo sin darme Ni cuenta, gusten nago chaval. orain txiokatzen. Ahí va la hostia. Tu turno. Tribu de cuernos rojos destruida. Bla.
No hacer nada. 4. Bueno. Espada veloz, bonificación de carga, ataque cuerpo a cuerpo, rehusar. O sea, no, ni de palo, me niego. Reclutamiento unidades de driades. A ver, si hay turno. Eso. Bueno, el Chen. Bueno, ondo. Ea zer egiten duten horko horiek. Vale, Orión. Como el Stray este de Men in Black. Ez neukan estandarte bat neukan hortik. Galdo egin dut? Igual bataila bateta me dut uste. Arraro izaten da, porque normalen estandarte galtzeko akatu behar dizut armada. Ba, ez dakit. Ah, vale, no es seguidores y estandartes, vale, nada, liderazgo plus 5. Ni tan mal. Bueno, ikusleak ez diak esatuko, ikusi dituzte bataila en plan de aplastante derrota. El poder de elfo arquero y magia ikusi duzue hor lagunok. Eta, ba, txanda pasa. Ea zer egiten duten horko horiek. Porque ezin dute, principios esta aurrera, esta txera, dadur pizka bat condenados a palmarla. Carcassonne. Zer nahi du Carcassonne zurekin? Entrar en guerra contra el clan Angrun. No, ez eso interesatzen ni de Blas. Declinar y romper alianza. Berdin du. Interes gehiago dekozu mantener la alianza con los Angrus que con Carcassonne. Ya. Alianza defensiva. Sus exigencias tienen de te flipaos, chavales. No estoy diciendo, vamos. Si acaso me dais vosotros la pasta y torco oye que atxera egiten dute. Están sufriendo bajas encima. Obeto. El ciervo cazador, el gran ciervo. ¿Cómo que uno de ámbar, el Sensei? Te estoy flipando. ¿Va a ser Gaiti? No entiendo. Sin dute eraso... Ahí va la hostia. Qué putada. Nekin jarri Uno nahi de jarra- ámbar, vale, hori segundu ditu tiru berriko. Vale, entzun, ni jarriko deiz hemen aurrean, vale? Eta zu jarri Bai. bezala bere atzean. Vale. Aunque sea con las raíces del árbol, me da igual, que no pueda salir de ahí. Bai. Porque olan ezin izango du, Saltzen duzunean. porque olan ezin izango du ez aurrera ez atxera egin. Crecimiento negativo. Berdin du, lasai. Olan aurrera ezin atxera egin, burrukatu behar izango du. Por cojones. Zeratik ezin nahi horre arte joan. Ez aizu heltzen? Jarri nahi zuratzean. Eta Como ejército de apoyo. Itxoen, esto no tiene marcación. Activar vista estratégica, no. Acciones conocidas. Ez dauka un markazioren bat egiteko. Eventos, fuerzas... Ahí va. Ezin Creo zara que le he liado. Sin comentarios. Ezin zara mugitu, ezta? Jarri el naiz gertu, baina hori. Beitu, jarri Claro de Rey Palarero eskerretara. Hori da, hor, perfecto. Eta orain, hauekin, osea, gauzako betxera. Acceso militar. Pacto de no agresión. Vale. De no agresión. Pagos.
Buah. He cabreado a los enanos. A los Angruz, Bai, nahi gabe. zer egin diezu. Pues lo que no tenía que haber hecho. Ya no quieren negociar, son enanos. Bueno, lasai, dago, Albert, esa investigazioetan dago baten bat ustu dela para mejorar las relaciones con los enanos. Me cuesta ámbar. Hostia, mira qué cabrón. Bueno, va, si escapan los orcos, que escapen. Gutxiko dizu todo, no, ¿Orco para que... Pandira? Daude... Voy al picado del rey, totalmente. Sí, lasai. Nik jarriko nahi zor para que no te erasoa, para que no te ataque. Eta horrengoko txandan herria beste nieltxu bat igoko dut. Eta hor gelditu gana, herria eta unitate berriak eukitzeko. Porque nik ya hasi behar naiz atxera joaten, porque daukat nire kapitalan morala dago yendose al carajo. Bai, eta orkoak hasi dire egiten el guaj este. Bueno, pero es que los orcos y el guaj son de la mano, o sea... Asurian o Kain. Asurian. Totalmente. Eta honekin... ¿Será que si eres Juan al claro del rey? Y Vilchen, porque tienes puesto lo de las raíces. Ah, vale. Como que no hacer nada y colonizar ez dituzte, no indik. Zenbat diru behar duzu edo, zer behar duzu. 3.484. Zenbat Para dekozu. colonizar. Zenbat dekozu. 1.808. Vale, ireki... o sea, ireki diplomacia eta pídeme 1200. Edo 1300. Mila seirun arte eman aldizut. Zenbat? Mila behar duzuna, mila berreun, mila irureun behar duzu. A ver. Eingo dut berriro. Centrémonos. Ditut 1.808 Eta behar behar duz... dut 3.480. Vale, mila seion eman aldizut arazorik gabe. Vale. Uste dute? Orduan. Bai, 1.600, ez? bai. Ez, pizka gutxiago, mila seion esan behar da, mila seion da laro eta lau, como máximo. Ezin da esku sartu. Ez. Bai, 1.000 zenbat? Mila seion da, mila seion da iruro eta lau braino eman aldizut. Vale, primeran. Eta orain eman barko lizuke. Urrengo txandan uste dut aldu dela. Ez dizuzten? Bi txanda. Eta Ditut zergat... 3.408. Baina dago nire mendea. Baina ez dizuzten txando honetan hartzen... Ez, zait dirua heltzen. Baina zenbat falta zaizu. Hogeita malau. Jode, bale, ireki berriz eta nik emango dizut irurogeta lau. Zen edut hogeita malau, berrogeita malau urrengo txandan. Osea, largo eta pico, vale. No, que no puedo, vale. Bai. Listo, me ha quedado claro. Larogei? Es ireki porque no me da, porque si no bestera ziten nire emango irekitzeko... Vale. Ba, txanda pasa.
Ya zer egiten orten orko hauek. ¿Qué dice este pesado? Alianza defensiva, vale. Y si todavía hay unos enanos de por aquí vivos y no sé ni dónde. Vale, orkoak joaten dira. Bueno, orkoak badoaz. Bueno, orkoak de bizkater, Contra diga, los alduta, enanos. Non geratzen dira... Estos orcos, ¿dónde siguen vivos? Karak norrekoek... Epa. Pero, ¿dónde están los de Karak Nor si no quedan? Si Karak... Karazazkara eta bar galdu dute. ¿Y esos enanos dónde están? Ah, igual geratzen zai armadaren bat hortik galduta. Puede ser, segurazki. Ba, hori izango da. A ver, onartzen duten bake bat, porque total, o sea, es que no me interesa estar en guerra con ellos, porque... Asentamientos cero, si es que están en la mierda, les quedará una armada, estarán ahí en... Y los rechazan, pues vale, oye, vosotros veis cabezones. Nariz rota... Ah, vale, asentamiento bakarra de Kotorko, oye, ¿qué? Ah, bueno. Tokate azpian. Bai, eta deko solkanango... Saraxil. Teko solkan Argus de por medio, gainera. Bai. Baina Bretonia da beldurre ematen didana. No, Bretonia son... son un papel de fumar. Vale. Orain diru gehiago behar baduzu eman aldizut. A ver, saber de los ancestros. A ver. Ba, behar ditut 14. Ba, lasai, daukat soberan. Vale. Ezin dizut eskatu 14, no me deja. Ba, hirurehun, me da igual, me Hirurehun. sobra. Me da igual, me sobra. Me sobra la pasta, Quillo. Vale. Ondo, ondo. Kapitala gurea da. Recuperatuta. Bi hanbar gehiago. Que te van a venir de perlas. Ezin dugu ezer gehiago egin. Beraz, txanda pasa. El atracón que siga devorándose la noble anfitrión, un sacrificio, bastimiento plus 15. El atracón no llego, dude. Ni orain egongo naiz denbora nahikotxo Claro del Rey ekonomia rekuperatzeko. Bai, eta gainera berrezkoa duzu, osea... Bai, ahora mismo estoy en la mierda. Ni ere, es pensa que yo tengo ahí una cantidad de dinero de ingresos a lo loco, ¿eh? O sea, armada completo daukat, que, ojo, primeran dator, armada completo bat izatea. Baina... Eta orain izango ditut txanda pare, sei txandetan izango du pizkatz diru sarrera pizkatxo bat gehiago, pero tampoco te creas que es de tirar cohetes. Gustatuko ditzaidake zurekin be komertzio egin alizatea, baina zurekin ezin dut. Ja, lasai. Ez dakit zer gaiti, baina bueno. Ez. What? Ah, vale, Nik izan naiz. Ez nik izan naiz, pero... ¿Con la alianza defensiva no está el ámbar? No. Behar dugu... Alianza militar, pero bueno, alianza defensiva nos lo aceptan, así que... Hobetxeko ondo. Eta bestea... Vale, no me va a coger la alianza militar ni por el forro. Vale, nada. Ambar bat daukat ondo. Porque bestera aprobetxatu dezake, oza... Gorde dezaket igotzeko...
herria. Recompensa. Elimina al siguiente sin una batalla, cara haz un ojo. Misión fracaso. Berdin du, osea... Errekuperatu duzu Zaila claro... dagoen. Errekuperatu duzu claro de rey, que ya es mucho. Bai. Ah, por cierto, A ver. él fue que este cote ves, no les atendado. Ediktoena. Ezin dituzte elfak, ezin dituzte egin ediktoak. Hori astu zaigula komentatzea. Eta, por cierto, jartze bat komunera noa eta jartze bat bilanua. Vale. Nik jarraitu dut hemen negozioak egiten. Pacto no agresión. Joder, qué agresivos. A ver. Zingo dugu. Ba, denbora nahiko txongo gara hemen, eske bestela ezin dugu, claro, del rei hobetu eta orain hori hobetzea izango da gure helburu garrantzitsuena, gero hauek negoziazioak, gatu gara imperioarekin, a ber. Vale. Puede ser, Wisseland. Ala. Y Aberland. Pacto de no agresión. No vamos a bajar más, que no Los estos humanos no quieren negociar. Pero bueno. A ver. Uy. Acuerdo comercial. A ver. Bide batez txokolate pizkatxo bat Acuerdo hartu dut. comercial. Ai. Zuko egin zentratu basara pizko bat, claro de rey, ekonomia sustatzea hor pizkatxo bat. Ja badakit, egun naiz hemen nahiko txanda. Han barra inbertitu eta lehen egin behar duzun Dirua behar dut. egin behar duzun lehenengo eraikina da hori ematen dizuna plus 800 diru sarreretan. Porque horrei ja dago eraikin bat, egin duzuna Greenhallen eustut ematen duela dirua be. Ez, hori ez. Nik egin dudana, ez. Dago bat, nik adibidez bidez, nire kasuan, nire kapitalean dago bat ditzen dira bidez, ematen duen da ingresos 800. Vale, baina oraindik dirua behar dut. Baina nahi dut esan aurreztu eta lehenengo eraikina egin hori. Vale. Ekonomia. Claro, horrek emango dizulako 800 diru txanda bakoitzeko, que no es poco, Ez dakit zenbat kostatzen duen, por cierto, pero bestela nik ere diru pizko bat eman aldizut. Nahi dut esan, que momentu batetan, ez daukat arrazorik. Esan bat erabili beharko dut, claro del rey, Bai, nivel bat hobetxeko. Bai, el caos se mueve, ya empezamos con el caos, Dios. Hombre, el fuego que te koten beste abantaila bat ondo egiten baduzue, daki con el roble eterno, kaosaren korrupzioa murrizten duela, eta ez dago bat ere txarto, porque lehenengo nivelan egiten du bat eta bat, kaos eta kondenan, bigarrenean 3, gero 5 uste dut, osea, oso claro, 5 tambar gostatzen du, baina bonifikazioa ez dago bat ere txarto. Bai, eta azkenengo nivela 30 de ámbar. Claro, baina txanda batetik bestera dira 5, egiten du, jartzen dizuela inogetan mar, porque da 5 nivel bider 5. Osea, deskenean da hori agota amar. Kampaina oso gogorri izaten da, osea, eskenean espanditu barzea Bretoniara, baina, osea... Bai, baina, bueno. Zenbat diru behar duzu egiteko... Itxaron, orain izaten dizut. Porque nik mila eman aldizut momentuz. Ez dut behar orain hortan dirua.
A ver. Esan dizudana, hori, esan dizudana egin behar duzu lehenik eta behin. Porque hori... Bai, no tecnología. Claro del Rey. Ba... Ditut 380 eta behar dut hobetzeko 1500. Bai, urzen kokotxan da nego duzu emango dizut dirua, momentuz. Porque ez ez olduko, nes eta nik dirua eman txanda honetan. A ver, zenbat eman beharko nuke... 1000 piku. 1000rekin helduko, esala helduko 1500era. Daukat 1000, osea... 1000 da mar behar ditut. 1000, claro, ni daukat 1000, momentu honetan. Vale, ba, txanda pasa. Ah, mierda, kaskoak. Horein gaude krisitik ateratzen pizkanaka. Listo. Daude, Parraban daude bereganatzen norbait. Daude setioan. Non? Parraban. Pavarron. Se ha detectado una sincronización. Hori biratzen nago. Ni llevan yo a intentar. Ma ez dakit nor dagoen. Uste dut dela Bretonia, Edo ez dakit nor, ez agertzen mapan. Joder. A ver, se está cargando. Oh, Baltasar Head, Condes Vampiro, Imperialak, Baltasar Head, ese gustatzen. Ah, ¿crees que es su irudi berdina? El tío este con el casco que hace un sol. Bai, Baltasar Head Imperios, zombiak eta un dragon zombie. Bitxea da, kargan irudi berdina gartzen zaigu. Ja, bueno. Bitxea da, Patua da. Hori bai. Donde esté Imperio Carl dira oso victorianoak, de muy época victoriana. Hombre, universo honetan es un poco... De hecho, los tanques de vapor... O sea, nik uste dut... Vaporezko tankea joko honetan izan behar zirenak baino txarragoak direla, porque da unibertso bat nun espatak eta gezietara burrukatzen direla, eta Imperio dauka arma bat, que es un proyecto, o sea, sabe, o sea, bere momentuan vaporeko revoluzioa izan zen itxera, eta nik uste dut joko honetan ez duela ondo egiten, ez duena ondo representatzen vaporearen tankea irrepresentatu beharko lukeen mina edo mehatxua. Berez da, oza, bai, kainoi bezala sarrera bat irekitzeko erasotzen zaudenean herri bat Eta beldurra sortzeko. ondo dago, baina burruka normal batetan nik uste dut ez duela errepresentatu beharko lukeen mehatxua. Hori bai, eta ipotxe daukat helikopteroak, eta ez dituzte tankeak. Todo muy normal. Pero eso es Helikopteroak. porque los enanos son tontos. Hala, hasi da berriro kargatzen. Kargatzen dago, bueno, gutxienez resinkronizatu du, osea, ni tan mal. Bai, Te han invitado a un chocolate a jarten, así que... Como un enano. sí. Like a little children. Por cierto, ya urtenez, porque diruz ez nago oso soberan. Baina, datorren urteko gabonetarako, voy a hacer una quedada para patinar. Ya se hacen Susana conectan para que os vayáis quedando con las cosas. Bilbon, quedada para patinar datorren urterako. Pagado por vuestro youtuber favorito, la entrada. Zure txanda da. Txanda pasa. Txanda pasa, ni egin behar duan egin dut. Vale, ondo. Ni igual aurten egin daukat cosplay de arquero bretoniano de los antiguos.
sea, de cuando era más medieval, con el casco este que es muy inglés o francés o yo qué sé. Nik egin nahi dut elde Car France, baina ondo egin da. O sea, gastándome la pasta, que la capa sea una tela buena. Pescat gehiago daki danean... Josten dakizu? No, ya Bueno, puedes ir orduan aprendiendo. txarto. Ez, baina hori esango diot lagun bateri. Ni jonen lagun bat josten daki eta se quiere dedicar a cosplays. Orduan, baina claro, esan ez, gástate la pasta, o sea, me da igual la pasta. Es una capa, es un emperador. Es un emperador. Es una armadura. O sea, capa, Karl Franzen capa ziurazki, iaia ziur nago, que es algodón o algo de cierto nivel. Entonces, no te voy a decir que te gastes una burrada en algodón, pero sí algo que dé ese efecto de algodón o de esa tela de pasta. Nico, el de Matador, joango naizea datorren urtean, feliz. Vale, dirua beharko duzu igotzeko nivela al otro, ¿está? Bai. Vale, orduan ez dut gastatuko. Eta Konforme, nago kontuak egiten. eta bai, ni daukat oraintxe bertan 1500, así que ez duzu izango arazorik. Eta gordeko dut zuri emateko porque behar duzu, o sea, sin más, nahiago dut zuri lagundu que... Behar ditut 1065. Eskatu nahi duzuna, daukat 1500. Nahi baduzu eskatu diru guztia eta geratu daukadan diru guztiarekin, porque ondo torriko zaizu, así que... Nahi baduzu eskatu 1500 nire daukadan diru guztia, geratu horrekin, porque o sea, ondo torriko zaizu. Eta zuri, zenbat girazten duzu? Bostegun. Soberan daukat, momentuz. Vale. Orain, hobetuko dugu hau. Gainera, segundi baino gehiago behar duzu, así que... Vale. Txanda pasa. Gero dekote hortik... Joder, qué cabrón. Está saltando los turnos y no me lo deja ver tranquilamente. Vale. Array Azur Druchi, a bordo de unos barcos finalmente fabricados. O sea, mantendido ingresos por el mismo orden público. Va, emango diotado porque me van a ir de puta madre. Zer alkatu duzu? Ingresos comerciales pues 25%. Ah, bueno, hori ondo dago. Hori, bueno, ez dit asko ematen, o sea, ematen dintogo eta meretzi, baina, bueno, algo mejor que nada. Txanda, lau txandetan daukat hori, eta gero horrendik 3 txandetan daukat plus 10% a ingresos de todos los edificios. O sea, es que al final... Investigación plus 10... Coste de reconstrucción menos 5% de todos los edificios. Esto va a tener harto. Empieza más 1 a los espíritus del bosque nos... Bueno, hostia, algo asko importa. La chenda non di Juan eraikitza proporciona guarnición, bailarines, guerreros 2. Las acciones, no, es que solo por la guarnición es interesante. Arbóreo. Es que ez dakit zein egin urrengo oraikina, nago ordu datan. Joder, los pieles verde, ingo dugu la pedazo guaj. Pero bueno.
Ez dugu hilko... Saiatuko gara negoziatzen, bastonekin, frantses hauekin. Izen, Bretaña... Una agresión. Aceptado, vale. Barra asko egiten, porque Bretañarren izen gehiena frantsesak dira. Carcassonne, Bastonia... Eta hortik dago... Eta ez bada frantsesa dago basaduta en un nombre francés. Osea, dago bat... Bretoiak dira. Dago bat, por no llamarse Burdeos, de hecho nada bordele no sé qué. Bordeaux. A ver, pizkanaka, pizkanaka. Carcassonne. Carcassonne. A ver. Pacto de no agresión, Carcassonne, ondo. Hostia, igual igotzen aiza por cara zalgara, desde dauka a defentsa asko ergoian. Nariz rota badator berriro, ai. Non dago? Clarenak duten ondoan. Justo Gringol azpia, baina bere armada un poco lamentable. Ez dut ikusten, así que... Nik igual no akazaz gara den bila, Ba, Juan. Porque... Armada eta ondo etorriko zei gainera. Ez dauka defentsa asko, ya. Joder, vaya defensa de mierda, la mayoría de goblins, arqueros goblins. Jinetes araña goblins, eta gero bera dauka, igual ezin dut ez da ikusi bera daukana, dauka. Merodeadores odiosos, bueno, goblins, arqueros goblins, ez dauka así nada especialmente elegante. Pero goblinak asko dira. Ya, y yo tengo árboles. Bien, árboles se mueven, tienes un montón de bárbol. Gainera goblinak ez daukate armadurarik, ez seria ia, o sea, son papel casi, son papel de fumar. Ai, Dios. Zer gertatzen da? Imperio eternanoak hasiko dira gerran. Joder. Lasai, imperioa dago nahiko urrun zugandik, o sea, Helmgard dago en el quinto coño, o sea... Ya. Principios ez dut uste zurekin sartuko direnik. Anda pasa berriro. Y los hombres bestias se perdieron por ahí, Nunbaiten. A ver, ¿qué me ofrece? Hostia, una guerra contra Carcassonne. Onartu behar dut para no romper la alianza defensiva y todo eso, pero... No por otra cosa, Carcassonne también me pilla lejos de momento, relativamente lejos. Y ahora este tío... ¡Alianza militar! ¡Ole! Así me gusta, uno más de armar. Ahí los he visto. Hostia, daukat bost de ámbar, chaval. Ah, es vi, ya decía yo. Eta dago sufriendo daños de combate aquí los goblins. Ah, ez naiz heltzen, qué putada. Daude, karazazgarraren daude mina jasotzen. Es como si no tuvieran come. Bai. Va a ser raro. Ja, horregatik dinot. Dirua beharko duzu edo zozer? Ez... Momentuz ez, bale, dinot ni gastatzeko beste zozertan. Bueno, a ver, ose idazten ditut 85 turno bakoitzean. 85 bakarrik, ez duzu egin bestearekina? Bai, ez da. Igual ez da metorekin Egin nuen lehenago beste gauza bat, ez du zaidala egitea. Baina hori, eske hori diru... Egin nuen arboleda, orain igoko dut al claro. Baina eske gauza da, bestar lehenago merezitzen zitzezula, porque llebasten zenuen sortxiron txanda bakoitzeko.
Horregatik eman dizut dirua hori egiteko, porque luego son en 2 turnos puedes hacer el resto. Ja, baina ez banuen la arboleda ezin dut egin lo del claro, direla 1500. Vale, claro, egin behar zenuen herria edo, kapitala edo. Bai. Aurrengo txandara dira Zemot 3D excedentes, vale. Hau igo dezaket, 2500. Ez que igual egiten ezin dut egin bi suposatzen dut. Mentik ez zaite zer interesatzen. Cero orden público más 2. Me interesa bien poco. Ingresos de viades plus 20%. De viades, hostia. Dago ondo dago. Zuretza dira da kondo gongo dira. No, ingresos de vides plus 20%, todas las regiones en provincias adyacentes. Vale, en txingo tirades. Horrek ematen ditu ondo dirugei, gehiago txanda bakoitzeko, me pongo 900... Hostia, ez dago txarto, ez dago txarto. Porque beste zait momentu zeiretazko interesatzen eta del cuerpo de infantería en general, igual jineteak interesatzen zeikizikit eta los halcones, maiori kostatzen du diru asko. Eta hau dira 2500, bale, aurreztuko du dirua momentuz. Hala, agertu dira falta zirena. Nortzuk? Los hombres bestia. Baina, inguruan daude. Non daude? Nik hemendik ez ditut ikusten. Momentuz. Nire agertu zait pantailan. Zer zoaz egitera? Pa que me abres el... Honekin egiteko jarboleda. Vale. Fuera... Roble eterno. A ver, centrémonos. A ver, ingresuena. Bai. Ez dakit deitzen den berdine zure haien faxean, ez dakit, ez dut goratzen izena. Hostia, voy a tener una pedazo revuelta en brevas por aquí. Hostia, defensa una, Vamos a ver. Yo contando con un gilipollas y aparece ahí. No, a ver. Ingresos 44. Ez daukate edifizio hori. Ejércitos con una... igual de koterako... Elfo silbanoak eta ez durzu. Igual de koterako guda gehiegi da, baliteke. Goblinak, baliteke guda gehiegi dituzunean irekita horkoak edo goblinak baja sufritze horregatik. Igual bai. ¿Te suena? Porque ez dut hori esan nahi dutela. Es que esaten du los ejércitos con una, y aparece como la cabecita del guaj de los orcos, combatividad demasiado baja, sufrirán bajas a causa del desgaste. Hori izango da. Bueno, txanda pasa. Niretzako ondo, porque están sufriendo bajas ahí al estar ahí, o sea... Niretzako errezago, gero, errazotxerakoan. Buri bai. Que ez dakit den azken... goblin hauen azkeneko provintzia. Buah, me da la victoria. Bueno, va a espada gordo. Ni orain joango naiz arkuren ostean contra los bailarines guerreros. Estandarte, pues lo voy a poner... Seré matando estandarte, ¿eh? Liderazgo plus 5, pues lo voy a poner... A los arbóreos mismo. La victoria es que de Contemplo va a ir a Benetan. Totalmente. Buah, es que ez ditut ez taia baja sufritu. Iaz aspireun, primeran. Lomia berrungatik arrasatzea.
Zakit, bueno, bai, arrasatuko dut lehenik eta behin. Enemigo muerto en combate, me parece correcto. Zora, bueno, irabazi dut ez asko, baina bueno, irabazi dut zeo zer. Vale, eta orain hemen egingo dugu, hau, azteko. General, orain dirua behar baduzu badaukat, tokat 4.000, así que... Bueno, ditxoen, orain igual azteko dut zeo zer, pero... Vale, Buah, es que ez dakit igual honek eta behin gehiago hau, porque... Honek zenbaten dit. Arboreos eta bruja arbol. Ez, lehenik eta behin igoko... Jo, ikonztu lehenik eta behin igoko dut hau, emango dira berreun gehiago, eta hori ja da nahikotxo beste berreun gehiago lautxandetan ondo dago, eta gero egingo dut bestea, bale. Behar baduzu, 700 diru daukat. Ez, lasai. Vale, kara kalzeorak bere ganatuta, primeran. Vale. Vale, daukat hortik ondoan imperioa. Nik uste dut nire etxai, nik uste dut orokorren nire etxaiak niko ondo kenduta ditu, ala, kenduta karkason horru ez dakiz gudan sartu nahi zera bestek sartu direlako. Beste guztia nahiko arritzen dau nahiko ondo nagoelako oraintxe bertan, A ver, zer gehiago. Claro del Rey. Arbóreo, bruja árbol, jinetes halcón. Txanda pasa berriro. Vale, Kerilian. Osa, igo da nire forestala puntu bat ni me he enterado. De 2 agentes. Daño proyectiles más 3. Bi ordu eta 10 minutu zuzeneko, ja da. Bi ordu eta 10 minutu dara magu zuzenean. Tontamentien hemen, eta ez du, eta... den denbora. Baina eske barregarriena ez da hori. Egongo da inigateke enanuekin, edo imperioarekin, edo zozer horrelako. Zan nagoetarako ya nos estaríamos expandiendo de la hostia. Es que se hará estatera casi del bosque. Hori da acojonantena. Es que zaila da, ateatzea. Bai, osea, nik uste dut oraintxe bertan komplikatuenak direla elfoak jolasteko, Porque berez, Bai. ez daukate indar potente bat. Ez, nahiko ahulak dira, osea, dira enboskatzeko eta flankoetak dik erasotzeko. Eta setioetan para dejar que se mueran de hambre y luego va a atacar, porque si no... Setioetan, osea, dira zuaitzak. Torreak dira zuaitzak. Y los de Luna Sangrienta, estos no sé, ez dakit non egongo diren bizirik oraindik, Nik uste dut gertatuko zeiela como los otros enanos, que será justo una armada por ahí en algún sitio y para de contar. Ba, segurazki. Ahora miratuko dut, baina me suena que sean algo así, porque ya... Enanoekin asko erratzago espanditzen zara, eta enanoekin ba, ondo erabiltzen dira. Luna Torcida dauka provintzia bat ibarralderago. Oraindik, bueno, pues ya gutxienez erditik kendu egin ditut, así un poco en plan... Bueno. Que no está nada mal. Oh, alianza militar, pero... Oh, sí. ¡Ay, hijos de puta! Espera, alianza militar. Pagos, ofrecer... Vale, badakize teknologia esaten duzun. ¡Ah, qué idiotas! ¿Por qué rechazáis? Tío, si es que estáis moderado encima. Bueno, berdin dao. Hemen...
Azkara ezen egingo dugu... Zer dauka men... 3 díades y 2 arqueros, que no está nada mal, pero... No, va, es que... Ojo, 2% de ingresos a todos los edificios de toda la facción, chaval. Varios ondo dago. Ya, baina es que dago en mugas con el imperio, etcétera, etcétera. Nahiago dut... igual... O sea, nahiago dut igual sakrifikatu hori, ez dagoela bat ere txarto, baina igual nahiago sakrifikatu hori, eta... defentsa gehiago izan herri guztietan, porque holan, erasotzen badizute, dekozu... Naiz eta gutxi, eta igual hogei soldaduen armada baten kontra igual ezin duzu ezer egin. Baina gutxienez min pizkat gehiago egingo diozu eta batzutan hori merezi du gehiago. Ezer baino, osea batzutan asko zer gehiago merezi du hori beste guztia baino. Porque igual eltzen direnerako zure armadaren kontra edo zure beste kapitalaren kontra edo minuta daude ya da, ¿sabes? Desgaste hori. A ver. Se me ha tirado. A ver. Ditut irurondo gaita lau eta behar ditut 2000 egiteko bidez hori irena. Zenbat, 2000? Niko letxe hortan... Bai. Hombre, 2000 behar baduzu, zenbat dekozu? Iruronda gaita lau. Ez zaizu eltzen ni daukadan arekin, así que momentuz ez bez. Ba... Ia enanoak orain... Saiatu behar zera baita ere, hobetzen... Palo. Saiatu behar zera pizkat angruzekoekin... Ja, baina ez... Ez dute nahi, con Tilearekin, adibidez. Tileak ez du ezer nahi, reinos fronterizos... Joder, mira que como soy elfo ya me discriminan. Claro, como tengo las... Ni que me haya hecho en plan... ¡Joder, el puntiagudas! Claro, como tengo los puntiagudas no quieres hacer alianza conmigo. Ya. Hori Izaki hauek ez daude brutexano. Hori bideo bat egiteko onda izan daiteke. Eroste, se compra unas orejas puntiagudas en plan de elfo. Buah, chaval, burutu zaidana burura. En nombre de honor... Otsailean datu aktualizazioa, ez, berriro? Da putarik ez, ni daukat burua galduta gauza askokin, osea... Es lo del viejo mundo, Dori, uste dut, de la actualizazioa, como izan zenuten nazuek Imperio Redditionarekin. Eta gero dator, ja Bretonia, osea... Fakzioa ja ondo. Idarik ez nahiz gogoratzen. Ez que ditut gauza asko buruan eta ez nahiz... Lunarrota hau se le va mucho de las manos. Zer gertzen da? Gertense bakarrik el caudillo. Bakarrik? Gero hemen zer dago, un ejército, dago otro ejército de orcos. Buah. Con los reinos 40%, con los 40 con los reinos de Bretonia, vale. Saetoko da izau egiten. Eta saetoko nahi, o sea, bueno, demora beharko dut, pero... A ver, estos señoricos, a ver si están muy amigables. Venga, saetoko gara... Alianza. Norekin. Joder. Bueno, sigues rechazado Torgov, no sé qué. Montfort. Joder, es que está bien. Es que realidad nagoena, Junque de Baul. Ah, vale. Te duten ahí, ¿no? Es un poco tiquismiquis. Sí, claro, porque soy un árbol, todo porque soy un árbol.
Ah, Ahí me ha dicho Carcassonne. que no soy un elfo. Baina medio elfo. Ah, saiatuko naiz bakea, ez dut uste onartuko dutenik, pero... Te puedo aplastar si me voy hasta allí, pero es que no me apetece tener una provincia perdida en Casa Cristo. Por cierto, igual aldatzen dut hau porque esto me la suda un poco. Más de munición y más 20 armaduras a toda la infantería alfa me interesa más. Mucho más. Vale, nire txanda. Behar dut 1000 euro. Mila egun daukat, baina eske gertatzen zaidana da nahi dudala egin bestea. Ja, lasai. Lasai, pizkanaka joango naiz. Osea, Ba, gero txanda ja, pasa ezin dugu porque zer claro, egin. bi txandetan izango dut beste berrun gehiago sarrera, txanda bakoitzeko eta gero bestearekin direla euneko gehiago, mila berrunen euneko gehiago, da berreun da berrogei. Osea, eskenean hemendik txanda batzuetara izango dut dirutxo bat, extra, osea, izango direla egun extra Bai, gehiago. lasai. Egia esan, Pizkanaka. egia esan da igual me puedo empezar a plantear así preparar bigarren armadatxo bat hemendik defentsan izateko, Ba, dirua baduzu, ba igual bai. Eta horrek ja da askatasun asko ematen dit. A ver. Moños altos. Ah, qué nombre más. Tu turno, misión disponible. Es que no me apetece irme hasta Carcassonne. O sea, si voy hasta Carcassonne les parto la cara, pero es que no me apetece. Todo es Outrun. Me da pereza moverme hasta allí. Hombre, si voy hasta Carcassonne, les invado Carcassonne y les parto la cara y me gano 2 de ámbar, pero... Bueno. Ez nuke hainbeste esango ere ez. Daukatela armada potente bat. Y Edo yo bentsatu tengo... unitate asko. Bueno, igual los dejo que se desgasten, o sea, hori da arazo gutxiengoa. Baina ez, alandare, es que Ni me da pereza eta gainera kausa hasi bada mugitzen, hemendik Hasi da mugitzen? dura ja txandatxo batzuk. Hemendik hogeita martzen detara edo, igual hemendik hasten dira agertzen, Ba, bueno, Bretonia hor dago, Pentsatu adibez eta imperioa... parra barren hasi da ja korrupzioa egotzen. Adibidez, osea... Ba, ikusten dago. Ni momentuz uste txanda paso bat egin beharko dut. Vale. Nire txanda. Uf. Hiru txanda gehiago, ezin dugu ezer hobetu ez ezer, beraz berriro ere txanda pasa. Como mola tener dos pantallas, benetan. Da super eroso, behar nuen bigarren monitore bat, pero vamos. Ni beharko nuke mini monitore bat. Ni daukat principala jolasten dudana, eta bat pulgada ditu, eta bigarrena, porque ez neukan espazio asko sartzeko bigarren monitore bat. Orduan daukadana da 17 pulgadetakoa, eta erabiltzen dut, adibidez orain zuzenekoa egiten, daukat hor kontrolatzeko zuzenekoa, adibidez, edota, yo que sé, igual jolasten nago, eta daukat de fondo un vídeo, porque me hace compañía. Ni beharko nuke mini tele bat. Alanda ere,
Ez pentsatzeko zula, oza, espazioa badeko zu, ematen duena baino gehiago. Han egon da izenean, bi pantalla sartzeko eta hiru igual be, Bueno, hiru zertarako. Jo que se, baina... bigarrena bai ematen dula... Hirugarrenarena ya me parece bastante sobradito. Baina bigarrena hori zuzenekoetarako eta guzti hori bai iruditzen zaidala nahiko erosoa. Osa, nik egin duenean lehenengo aldi zuzeneko bat bigarren pantailarekin asko nabaritu duen zen. Super eroso, pero es el comentario que esaten dutenen eta bar, gaute eskandar minimizando el juego para poder guzti horretarako da benetan super eroso. Horretarako, onartu bardo dela, super eroso bigarren pantalla bat. Normalean, hiru pantalla heltzen dinean normalean izaten da jokoa, zuzenekoa eta hirugarrenean egoten izaten hori da, sare sozialak, Twitter, Facebook eta guzti hori, komentarioetarako eta guzti hori. La despedida al guerrero, liderazgo plus 12 durante botones la vuelta al bosque, coste de reclutamiento menos 50% de unidades de tira de salmones y hombres árbol. Bueno, es que me da igual un poco las dos cosas. Bueno, mañana voy en Godot, porque total... Oraindik behar ditu txanda pila bat. Beitu, bukatu zait egiten igotzen nivela bestea eta ja daukat 600 ingreso. Eta burrengo txandan izango ditut beste 200 gehiago, osea... Ojito. La que se avecina. Ni falta 6.000 eta 400. Eta para estentes para suficiente de esto todavía baina eskori 6.000 da, baina bueno. Nik ez dakidan da igual joan a por Parrabon. Igual, pizkat zonaldo horretara. Porque, ez dakit, es que... A ver... Txanda pasa berriro... Eta gero, ikusiko da zein erabiliko dugun. Ez duzu oraindik eraikin el de las estas? Ez. Zenbat behar duzu? 2000 dira eta ditut... 600 eta... piko. Urrengoko, vale, es que nik urrengo gotxartan ja izango dut 1300. Orduan igual eman izango dizut. Estoy dando unos boost a tu economía de la hostia, Nago ematen kriston boostak zure ekonomiari. Bai. Bitu, orain jasotzen dut... Gogorra dago. 600 jasotzen dut orain txanda dago itxako. Ni 85. Vale, nahi baduzu dirua, 1000 euro daukat, así que principios uste dut eltzen zaizugula. 1000 eurekin soberan. Eskatu nahi duzun beste, lasai. A ver. Vale, hau niretzat. Tu ansia de gloria me enferma. Puto durzo. Vale, orain bides. Vale. Ez que hor ja... Hori egiten duzunean sortzireun... Hori egiten duzunean sortzireun diru gehiago nabarituko duzu pillo bat batean. Baina pillo, osea, ez que... Diru sarrera hori izango da... Oso garrantzitsu, es que elfon ekonomia da... Pero penoso, o sea, penoso no, lo siguiente, o sea, nik kapitala daukate hirugarren nivelera ja eta bakarrik irabazten duz 1000 eun, o sea... ¡Bien! Alianza militar, la que me faltaba, de puta madre, alianza militar que me faltaba, de puta madre.
Zer gertatu da? Eman didatela besteek, eman didate alianza militarra. Ah, bueno. Eta daukat laude hanbar. Ni 3 danbar. Parrabon bakarrik da, Parrabon, justo, bakarreko teori, porque besteak endu diete, hemen daude hauek erasotzen, igual pentsatzen duten... Babarron dago en la mierda. Igual Parrabon konkistatzen dute, osea... Juan Ma eske daude... daukat potentziarik. Daude besteak setiatzen, así que... Momentuz aguantatu behar naiz. Y detrás de ellos hay otro ejército. Bordelés dago Joder, setiatzen. es que dago Bordelés, eta Bordelesen atzean dago Alberik. Dago Baston eta Bordelés. Baitu, Bordelés, jarri diote Bordelés, ez deitxagatik Bordeos. Pero claramente, o sea, izen hori jarri diote holan, claramente. Txandatxo bat ekonomia apur bat hobetzeko. No, baina, joder, baina hori etorriko zaizu, como a pedir de boca. Bai, oso ondo etorriko zait. Ala... Zer doa? Esklean Angrun galdu duela kapital, hiri bat. Ostia, baina arrasatu dute, hori izan dira... Kausa. Hombres bestia. Joder, kausa Hombres esan da. bestia. Nola da, hombres bestiak ikusi duzu? Cara hace un ojo. Joder, es que dekote, hor kausaren korrusia dekote, potolo, Bai. Bueno, baina hombres bestiak eta kaosa elkarrekin doaz. Ja. A ver, hemen daude hauek oraindik setiatzen, osea, nada, no Jo, pasa. ikusi dut Claro del Reyaren miniatura hemen eta da super polita y parece un agujero hobbit, pero con escaleras para arriba. Vale. Parrabon ikusten setiatuko dutela hasta que se rindan o hasta que se queden sin suministros o algo. Se ve venir. Porque Parrabon ez duela sotzen eta ez da hor dago mantentzen setioa. Vale, acuerdo comercial bat lortu dugu behintzat. Bueno, ondo. Nirekin komertziatu alduzu? Ba... Galdera ona. Porque komertziatu albaduzu nirekin te va a venir también súper bien. Ez daukat acuerdo comercial zurekin. Como que dekoazu. Agertzen zei, romper pacto de no agresión con zurekin, romper acuerdo comercial, romper acceso militar, romper alianza. Pero o sea, a mí no me sale acuerdo comercial contigo. Ez zaitu agertzen romper acuerdo comercial. Ez dela ateratzen komertzatzeko zurekin. Osea, zu eskatzean niri diru adibidez. Ez, gure arteko komertzioa. Ba, ni bai, zurekin bai. Ai, bala, nik uste dut hori bugatu dara, porque ez da normal. Ja hori ja sí que no es normal. Vale, no se puede crear una ruta desde su capital. Hori, zergaitik. hori. Vale. Claro del Rey. Daukadan hori da por los impuestos. Que se jodan. A la hostia. Que la economía está bien jodida. Zer gertatu da? Daukadan negatiboa, orden publikoan dagoen negatiboa da dekotelako la tasa de impuestos daukate a 100%. Tribu cuerno den, vale, no igual, si son tribus y toda esta gentuza. Mila irazten dut txandaka, ba oso ondo dago.
Zortzeron da piko suposatzen dut. El cambio de las hojas. ¿Qué es esto? Ya de momento menos 25% en campaña. ¿Qué hijo de puta? Buah, Parragón se lo van a comer con patatas. Sorchito uno para que empiece a sufrir bajas. Bueno, para que se rinda ahora y quiero bajarle en agodira, va, y con ellos porque van a esperar para que se lo puedan cepillar. Positibo izango da, oberatu ahal izango duela nire kapitala. Nola aukeratu kapitala. Osea, vale. Vale, Ambar vale, bat obero. erabilita. Vale. Bai, hori ondo torgo, zaizu espazioan nik egia esan na... Leicester... Bai, bueno, joder, horrendik zeiruen arte tokatu. Hori be, fijatu naiz, dekotera ezberdinak, crecimientoarena beste normalan izaten dute igual bazera egun edo berrunera bakarrik eta naiz eta igo berdina da. Baina elfoek lehenengo da 100, gero 200, gero 600, eta gero da 1000. Da progresiboa. Ja, baina movida bat da. A ver, tobogan nahi duen egin komertxatu. Unirse guerra contra Onar. país rota. Onartu komertzioa. Total. Ez guerra izan da, pero bueno. Gerra deklaratu dizute? Es, que me una guerra contra Ah, país vale, rota. vale. Eso faltaba, tú, que me cae en la guerra. No, baina hori onartu, porque hori laguntuko dizu hobetzeko... Vale. Hobetuko dugu, hau. Vale. Parragón Gure txanda hobetuko dugu. Parragón está en la miseria de las miserias. Eta nik egingo dudana da aurreztu, porque 6.000 aurre behar dut. Bueno, realitatean nahiko errez alduko naiz, baina bueno. Hostia, y aquí está subiendo el caos. Eta Anglun krana dituzte fantasma diren unitateak. Bai, hori ondo etorko zei. Dago... Mendien, nire eskumatara dauden mendietan, dago kausaren korrupzioa igotzen. Eta hori non ikusten da. Herrian. Ah, vale, corrupción del caos amalau. Ni printzipioz ezin dute zer Espero egin. desagun beste probintziek bere lan ondo egitea eta gure apur bat haule etortzea. El proceso de reclutamiento global +4, chaval. Hostia. Osea, Ambar baten truke puedo reclutar 4 unidades más por turno. Hostia, Bueno, ez, baina egongo dudana da... Tiempo del asedio. Hori bigarren bai- armada, lo del tiempo de asedio, de aguante del enemigo en asedio es -4. Porque hori etorriko da... Hori etorriko da... De vicio. Eta gainera da txanda bat. O sea, nahi hau Ambar bat hor invertitu, que va a venir de vicio no lo siguiente. vale. Claro del rey. Hobetuko dugu, bitxanda. Ez dakit, ningo nituzke bitxanda eta nahi baduzu usten dugu. Ez, nigatik jarretu gara, lasaitasunez. Ah, vale. Claro, Txanda pasa. Cero prisa. Ama oraindik ez dago txeden eta ez dakit sortutan helduko den. Eta nahi ego dut esnatu, porque giltzenarekin joan daukat nire amaren giltzako, orduan. Esnatuta egon behar naiz, ama heltzen denerako. Eta ez dakizu noiz. Eta ez dakit noiz, oza, horregatik, te quiero decir que nahi ego dut esnatuta aguantau. Bai, Eta horrekin me tenga que despertar. Conceder permiso para entrar al bosque que me da escamas brillantes. Joder, armadura 3, defensa 3 y habilidad escamas brillantes. Y hace Bueno, ondo dago. y hace una maldición en área que le da -8 en cuerpo a cuerpo al enemigo. ¡Oh! Claro que concede el permiso.
Faltaría menos, por favor. Uste dut que le he liado. Zer gertatu da. Que en vez de dar iniciar grabación, de tener previsualización. Pues sí, la has liado un poquito bastante. Ay, ama. Ay, ama. Despiste, oye. Bai, ja, se me ha ido la olla, eta ia ordu hemen. 2 ordu eta 39 minutu. Ba hori, se me ha ido totalmente. Ay, soy imbécil. Bueno, Bueno. a los mejores les pasan. Joder, es que crecimiento por 50 en todas las provincias. Se parece que cuenta con todas las provincias imperiales. Frecuencia de posición. Vale, hau egingo dut martxan da direla gainera. Bueno, gauza asko gertatu dira ona heldu aurretik, Claro del Rey galdu dugu behin, gero lortza lortu dugu, eta orain ekonomia Gogortzen. hobetza lortu dugu roboten laguntzarekin, eta, pues bueno, aurrekoa izan da una ida de olla. A ver, robótica de laguntzarekin, no, corrige. De parte del Banco Central de Robots. Ba hori. Buah. Buah, es que gauzaren korrupzioa hain txertan dauka lautza. Porque claro, hartu dute armadura horregatik porque es una armadura de la hostia, pero claro, lautzan detan plus 4 de corrupción en todas las provincias. Baina, bueno, poltsenez urrengo gotxatan voy a poder Bueno. mejorar las Oraindik gauza defensas. nahiko urrun dago. Keneyes. Es que igual no agero aldu danean Keneyes en bila. Non dago hori. Nire eskerrean. Zer eskerreran dago karkason. Ah, vale, ikusten dut. Pues nahi duzun bezala. Parrabon está en la mierda, pero está... O sea, bueno, claro, porque oraindik ez dago jasotzen desgastea suposatzen dut. Zer mateko defentsan? Bederatzi bakarrik. Eta kausa dator, por cierto. Kausa bidean dago. Y that is bad for us. Baina ondo eramaten gara Keneyesekin. Jo. Las personas. Vale. Corazón del caos por 6%, chaval. Qué movidón de cote. O sea, Txanda bat dago betxeko. Angruzeko klaneko daude nahiko joidut. pasa? Angruzeko talde enanoak daude joiduta nik uste Ah. besteak beste kausaren korrupzioa, porque les está subiendo a ritmo de 6% por turno. Claro, zer nahi duzu karkason. Karkason daukan La todo de po. guarnizioa da nahiko handia. Ez berdin dit, eman dit bake zera. Así que ondo. Diru gehiago. Gero dago hemen orkoen armada bat dagoela sufritzen kriston desgastea. Hobeto. Joder, plus 7% de la corrupción del caos, chaval. Claro del Rey, a ver. Vale, Zero no bestu ves, dezakegu. 3000. Nik momentuz, bakarrik bigoza hobetu alditut. Eta diru nahiko txo behar dut. Hau eta... Eta hau igotzeko 6.000 diru. Eta momentuz paso turno, ezin dut asko zer gehiago egin. Vale. Zortzitan dago egiteko. Eta joango gara ona. Eta bat txanda pasa egingo dugu. Osea,
ez dudan ulertzen da, ditu dela hemen Kerilen eta Orion, ez dutela burrukatu, ez? Bai. Eta daudela habilitateak Igotzen, nivelak igotzen. igotzen. Hori da, daudelako, dituzelako herri barruan, eta herri barruan daude como si estuvieran administrándolo. Eta hori ematen di esperientzia. Ah, vale. Ba, txanda pasa berriro. Joder. Nik suposatzen dut baita ere, elfoak komplikatu dula kanpora ateratzea, berez lorearekin baitaren pizkat jarraitzeko, porque berez elfoak Warhammerren ez dira ateratzen holan a lo loco de su bosquecito, de su zona. A ver, elfos silvanos ateratzen dira gran cazerian, hor arrasan con todo lo que ven, eta listo, edo igual lagundu zeitzakete, baina gero igual de traizionan. Elfo eskuroak, ba, sakeoak, eta alto elfoak, ba, kausaren konta burrukatzeko. Baina eskere dituzte kristo bronkak han. Claro, tira un poco como los... Bere momentuan, como los... Esango dut, como los... Grekoak bezala, o sea, haien artean se metían unas hostias del copón, pero gero kanpoko mehatxoa zetorrenean laguntzen zirela, haien artean. Laro del Rey... Bueno, Parrabon konkistatu dute besteek, Bastonia konkistatu du Parrabon. A ver... Plataforma defensiva, murallas de bosque. Munición más 100 al sufrir asedio. Defensa Durtu, cuerpo a cuerpo gehiamar. Durtu 9.000 bizitza dauka. 9.000 bizitza eta 103 armadura. Chaval, es más duro que un puto muro para ser un árbol. Ba, txanda pasa berriro. Ese bate jaitsi zait diru sarrera. Taklenan grun dago zo txarto. Ah, coño, porque, joder, verdad que se gati jaitsi zaidan diru sarrera, porque me ha salido este, joder, tralan este, pesado de mierda, eta hori mantentza dira 300, así que igual lo he hecho por patas. No lo puedo despedir, ¿en serio? No lo puedo despedir. Ezin duzu bateatu. Es... Buah, qué putada, porque jaitsi zait diru sarrera 300. Qué paranoia. ¿Esto qué corrupción es esta, tío? ¿Corrupción vampírica? ¿Qué cojones? ¿Por qué cojones hay aquí corrupción vampírica? Ay, igual, hostia. Pero si los vampiros... Basiko dizire mugitzen. Ese es, baina es que Vampiro. dago... Montfort dago uneko geta malau de corrupción vampírica y los vampiros están a tomar por culo de Casa Cristo de esta posición. Si daude... Causan influencia de una pasada. Ese es, baina dira esta causa. Dira konde vampiroena. O sea, eta dago Aldorfen posiziotik eskumatara. Eta a tomar por culo los conde vampiro. Pero dakit, gauza raro... Batzutan daude gauza raro batzuk. Ay, igual armadan sartuta le puedo mandar a por patas y gusto. Jo, pero es que esto posito Kiri, da igual. Despertar de bosque, sangre terrenal, escudo de espinas, humo y espejo. No, escudo de espinas mejor. No sé si irá por los enanos, a por los de luna torcida, porque gainera daude hor mina jasotzen.
Pues igual no por los de Luna Torcida. Pero es que están en el quinto, coño. Pasatu basa pa Barron eta Monfortik. Ya. La puedes liar muy gorda. Es que ya os regatik, es que ese 38 no os regatik, pero es que están ahí tan debilitos que no pueden ni... Pero la armada dago miña, o sea, dago desgaste a Jasoche en vez de armada. Como la leche. Vale. Dago zingo dugu. Urrengo txandan izango ditugu gauza hobeagoak. Ofensiva. Templo hau, Templo Kurnos. Eske hobetxeko batxokin erlazioa erasotu behar ditut. Beste batzuk. Bai. Pues mira, eta piku. Vale. Edo hombres bestia, edo nariz rota, etc, etc. Bueno, baina, no, esotan Luna Torcida debido estado jodiutan, esetaku da deklaratu ez dizute zer egingo, porque daude oso txarto. De erasotu. Vale. Orión. A ver. Hau hemendik. Ezin duzu garak bufar dago en ruinas. Igual joan alzara hartzera. Bueno. Izan daiteke gaina hartzen duzu hanbar bat gehiago. Que nunca viene mal. Actitud marchar. Dinot, osea, ez dakit... Ba, saiatuko naiz. A ver los enanos. Gero dekozun diroren arabera, claro. Ez, 1991 gehi 1050 turno bakoitzeko. Ostia, ondo gogotu Joango oso. nizorra eta enanoak ez banaute erasotzen ondo. Ez dut uste, porque daude... Bestela, Ese orco se suicidó directamente. porque se suicide. Esta facción ha sido arrasada, Parrapón. Esta facción ha sido arrasada, nariz rota. Esta armada polita de cote ahora, nanoak. Enano arriskutsuak dira. Beti. ¿Qué es? Éxito crítico, joder, no me jodas, que encima lo ha conseguido hacer. Cago en la puta, qué suerte. Bueno, urrengo txan joan eskarak buzarren bila. Bai, egia txanda pasatuko dizu, porque nik askoz gehiago ezin dute egin. Zu, Pabarrón arrasada. Provincia removida da dokan korrupzioa, kausaren korrupzioa, baina bueno, gutxenez igual zuk gozertzen zarenean generalarekin igual lortzen duzu pizka bat hobetza.
Colonizar. Bai, justo. Horen joango zaizu geisten pizkanaka. Eta gutxienez lortu duzu 10 bat gehiago, que te va a venir de perlas. Ziur gainera. Mira el puto fantasmita. Kasper! Kasper! Ez dakit nora doan. Bera ez dakit. Vean esta aquí ser bueno, así tan interesante como para tu turno asesinar éxito, ya lo sé. Y lo quería que lo mataran, pero no ha sido la potra del siglo. Hostia, provincia hori handia da, hartzen ditu mendi guztiak, Bai. Eta pasa bat da, osea, ematen dizun bizioa bikainekoa da, Ah, flipe, Bai. itxela. Pero lo mejor son los cráneos en el monte. Da oso ondo egiten dago. Detaila da espektakularra. Eta arranoak igusten dira egan. Ez, grifoak dira egan egiten. Bai. Arranoak, grifoak. Nola atera dute arma? Atera kendu dute armada, Ah, bale, akatu dutela nire... Ba, sakatu dute nire zera, baina ez ditate itxuli diruak, hijos de puta. ¿Dónde está mi dinero, chorizos? Que ha muerto la gente, que me debéis 300 de pasta por turno. Buah, ahí van los enanos a invadirles a los de Torre Negra, ya lo verás. Bai, akatu dute, bai. Baina ez didate itzuli nire dirua, hijos de perra. ¿Dónde están mis 700 por turno, cabrones? Guarnizia hobetuko dugu. Eta txanda pasa berriro. Ala, berriro gora. Vale, echando metarako. Moñoz altoz. Izen hori da mundiala. Jo, ez didate, cabrones, ez didate itzultzen dirua. O sea, los 300 que me ha costado... Geiztoak dira. Putada bat da, porque azkenean egon naiz matándome para conseguir esa bonificación de positivo de dinero y eta kendu didate así por la puta cara rica que tienen. Bai, ulertzen zaitut. Eta joder, ya que hilda el personaje, itzulea zenidaten dirua, cabrones. Ba, kostatzen zuena mantentzea. No, nik orain momentuz ezin dute zer egin. Como no vaya a por Párrago ni por ahí, porque otra cosa... Vale. Urrengo txandan izango ditu gauza polit gehiago. Jo, -2% de corrupción del caos. Baina, Eta dago uneko 31. Baina, bueno, lasai pizkanaka. Joder, hori ez da kentzen hasi Bai. de la noche a la mañana. Gainera ez dizu afektatzen. Gainera ez dizu afektatzen momentuz tropei ez ezer. Así que ni tan mal. Hortik enanoak zeo zer egin dute. Eskanal Grun dago para arrastre.
A ver. Pero es que en momentos hasta ezin dut zer egin. Hombre, es bestia, pero... Ez que ikusten ez zait agertzen komertzioa zurekin. Hala. Bailarinak izango ditugu. Ondo. Guerra declarada. Y el imperio pieles verdes. Haberland el imperio. Chanda pasa. Zergatik zergatik ez zidaten txultzen dirua, chaval. Osea, es que nik flipa egiten dut batzutan. Bueno, es que principios ezin dut ez egin. Más que esperar a tener hombre, orborioak gero izango ditut eta ni tan mal, baina dirua igual gordeko dut. Dirua principios gorde nahi du para subir de nivel el castillo, hori be interesgarria da, porque be diru sarreratxo batzuk ematen digute. Es que beste ideia izan daiteke empezar a ir a por Parrabon, a por Montfort eta zonalde guzti hori. Gutxienez Ambar pizka bat gehiago, bueno, más que Ambar, es que claro, da, Bastoñarena da Bastoña, Montfort eta Parrabon. Hiru provintzia dira, bai, baina, sin más, que tampoco quiero meterme ahí en guerra con todos los putos bretonianos, ñaños. Que llaman de cote cristón. Causaren korrupzioa. Uste etorri zeiteitez esatera joateko era ja. Ba hori, horrelako gauzak ere gertatzen zaizkit. Baina... Norberak bere bizito dauka, no sé, ez dakit zergatik... Zuk ikusten duzun bezala, zu jakingo duzu... Ez, jarrite esaketa pur bat gehiago. Txanda pasa. Baina horrelakoak ere esaten dizkita gaueko 11etan. Hombre, igual pizka bat baso hau itxe eginda edo... Turno. Hombres bestia... Han arrasado a los hombres bestia. De puta madre. Listo para servir. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién está lista para servir? Que a mí me devolváis mi pasta, cabrones. Yo quiero mi dinero. ¡Exijo mi dinero! Ez dakit zergatik ezin dut komertzioa egin zurekin. Osea, ez dakit zergatik ezin dut komertziatu zurekin. Ez daukat aukera hori. Dios, hijo de mama. A ver. Ez dakit zergatik ezin dut komertziatu zurekin. Por algún motivo. Ba, nik ere ez. No tengo ni idea. Arrazoia ez dut, hor arrazoia ez dut ulertzen zergatiaren. Jo, ez que daude, bitxiara daude, ia gehienak daude super cabreos con nosotros. O sea, es como en plan, solos contra el mundo. Jode, hombres bestiak desagertu dira. Bai, horregatik hori primeran datorkigu.
Vale. Facción destruida, hombres bestia. Hori primeran datorkigu porque kentzen digu beste etxai bat. Osea... Oraintxe bertan adibidez nik bakarrik bi etxai ditut. Tecnología es... Pilar del Rey... Hostia, ingresos... A ver, hau itxizango da. Hostia, ingresos totales 177.000. Gastos... He tenido más gastos totales que ingresos totales. Joder, ni de tecnología guztiak balio dutean barra, es como que no. Hori temploak egin behar dituzu. Solo he hecho 3 batallas, tú. Veneno negro, esta facción ha sido arrasada, veneno negro. Enfocar luces, llegar 8 ataque cuerpo a cuerpo, sí, pues me parece muy bien, pero no lo necesito. Corre nahi dut dirua. Solo falta zaitau. Parecía baino gutxiago. Bai, gordeko dut dirua porque interesatzen zait. Veneno negro. Hobetuko dugu hau. Eta txanda pasa. ¿Qué quieren los orcos, tío? Ah, muy bien, me declaran la guerra a los orcos. Etorrin tilea gorantza dator. Pues vale. Agente batekin. Pues no, o sea, está aquí uno de Norco pero me la suda, o sea... Están en el quinto coño. Se te ha unido, vale, se han unido todos. Vale, baina berdin du, horrek lagunduko dizu... Ah, es... Están en el quinto coño esos orcos, no sé por qué me declaran la guerra, pero ok. Me parece correcto. Momentu itxaron behar dut, aurroron da piko, nik atxezizkio 6 txanda. Así que momentos itxaron behar dut. No puedo hacer más. Komunera joango naiz, bitartean. Egin dezakegu hemen. Itxaron.
Listo. Litro bat eta erdi Coca-Cola edatearen arazoa. Ai. Gutxinez gustora beratu naiz. Armeria de los Asrai. Hori non dago. Forja de los Asrai. Bitartean, biratuko gozatxo bat. Eragin daitekeen. No me jodas, hijo de puta. Maldito baina, orain dator. Txanda pasa. Estela se me ha ido de las putas manos. Joder, este es el de Ticlea tocando las pelotas. A ver. Txandapa, yo de automático aquí. Txandapasa momentuz. Es que a ver. Tengo dugu gauza bat. Hau. Aterako dugu. Ezin da egin, que pena. Porque antxinan egin hor zenuen, en el panel principal, en el kanaleko panel principalean, jarri zenuen egiten ari zinen zuzenekoa. Eta gaur egunez. Que pena, pero bueno. Buena da. Txanda pasa. Vale. Antena da un coñazo. Buah, atero arte momentuz bizkati gotxa arte fronterak Vale, eta guzti hori. Bai, pues bien berreun hemen zenbat falta zizkiola hutsan da, bale, ondo. Nik ez daukat zer egiteko momentuz. Diru aurrezten nago, igotzeko herria beste nivel bat. Zuk zelan zoazen Claro del Rey. Hain duzu la forja de los Asrai. Bueno. Txarto Hombre, no, la Guardia Eterna ondo etorriko zaizu baita ere. Claro del Rey. Ba, rekluratuko ditut unitate batzuk. Angruze kaskata egongo dela, baina hor mantentzen dira, ez pentsa atzean geratzen direla, Hor mantentzen dira koitaduak. Zer behar dut, ese teknologiak aukeratu guñazo.
que a gente ahí andela, es un pesado. Levantar los estandartes. Experiencia de los mismos. Costa del volante tenemos 15%, gracias, pero es que no me interesa. A ver. Vale, kausa gestionalidad. Bai, nabaritzen da gainera. Bueno, hortik dabile uneko amarrean estenkatuta. 0,2 por turno. 0,3, bueno. Eta hobetu behar dut zuaitza. Dekozu betzeko? Hueco de árbol. Ba, pentsatzen nuen esaten zenua el roble. Ez, hori ez, nire palo. Hori ondo terotzen, hori hobeto etorriko zaizu pizka eta aurrerago 70 txandan edo 80 pizka nabariagoa dela kaosaren presentzia. Baina hendik iruan bakarrik ditut. Nik be, momentu ziru ditut, baina, bueno, ni tan mal. Eta txanda pasa, porque esto de ez dira, urrengo txandan bai emango didala. Bai, korrekto. Vale, urrengo txandan ja jarriko dut igotzera herria al nivel 4. Anda, llama a traer más guerreros para tu defensa. Recluta más. No entiendo. Zer esaten du? Escudo del bosque, amenaza a celebrar y llama a traer más guerreros a su defensa. Objetivo, reúne un ejército. Recompensa, levantar los estandartes. Bai, armada bitxarekin que te da lo de la habilidad de levantar los estandartes, baina no tienes la economía como para levantar un segundo ejército, ¿está? Bueno, kontratu dezaket eroe bat eta listo, eta utzi hor. Zenbat positibo dekozu? Zortziron dela 82. Nik uste, levantar estandartes egiten duena da que rekrutas, gutxiago kostatzen zaizua rekrutatzea, así que principios ez zaizu interesatzen bez, momentu zortzirunekin hobeto da irabaztea zortzirun txanda bakoitzeko que tener un general. O sea, ez du merezi, momentuz gutxienez ez du merezi. O sea, y realmente si quisiéramos nos pudiéramos comer a estos dos pringados de elfos que hay. Txanda pasa. Hostia, ahora me pentsatzen dudala, nahi badugu, nos podemos comer a estos dos elfos que hay aquí. Eta dira bakoitzarentzako herri bat gehiago 10 probintziekin, 10 espazioekin, Que no es mal plan tampoco, por cierto. Kausa pizkanaka geizten. Bai. Garrantzitsua da 123. Vale, bukatu dut hori, hau. Hostia, beste txanda bat gehiago behar dut, me cago en tal. Horrein dau. Rango del héroe al reclutarlo todos me parece muy correcto todo. Orden público más 3 en todas las provincias, hostia. Ingresos de los puertos plus 400, pues pena que no tenga puertos todavía. Horregatik joan nahi dut pizkat Bretañako ingurura, porque portuak lortzea oso interesgarria da. Contrato de una unitatea, rango de unidad 4. Ya, me iba a reclutar a Chacón, que en vez de reclutar 3, reclutas 7 de cada viaje.
Ondo da, ojo, primeran dago, baina momentuz da beste gozo bat ez dekogula potentzial hori, potentziala hori egiteko, porque resultatzen dituzu zazpi txanda batetan, eta dituzu una de sortxireun positibo se te convierten en negatibo. Baina esan, ondo dago, ideia bikaina da, baina ekonomia indartsuago batekin. Dekogun ekonomiarekin oraintxe bertan, es una risa esatea gastaron uno de ámbar en eso. Adibidez, zure kasu konkretuan, interesgarriagoa da, ámbar hori, gordetzea, igual, zuaitz sakratua igotzeko, edo, dirua edo ingreso gehiago ematen dizun gauzak hobetzeko, que no me va a declarar la guerra, que sí. Pacto de no agresión. Bastoña me da pacto de no agresión. ¿Qué pasa, Bastoña? Estás acojonada como de momento es un harto codisot, pero ahorrar algo igual te invado así por las bonas porque me apetece. No la nabaritzen da causa de la torre la pizkanaka y que te están haciendo pactos de no agresión y cosas de esas. Es que me da igual, que no voy a reclutar tropas por ahora. Escudo de espinas al segundo nivel, listo. Batzanda lau, primera, porque Orlan diru aurrezteko denbora ematen dit. Lau, beder lau ama 6.000 segun gehiago 2.000 zazpero ninguru, primera. Buah. Itxuli bernaiz etxera. Bai. Porque dekozu hor morala... Neko, bera, baina, bueno, ondo, porque horre, toki horretan morala ondo egongo da. Horre ez dituzu arrazorik izango. Movida da, nanoak baldin eta badoaz. Nanoekin, Angruz taldekoekin gudan zaude? Ba, ez. Ah, vale, orduan, Ez nago gudan. pues mejor, hobeto. Cero problemas. Pero no están por la labor de ayudar. Baina, bueno, aunque no esté por la labor de ayudar, gutxienez eso de gudaiekin. ¿Sabes? Badakizu provintzia hori ez duzula galduko por una invasión enemiga. Ba, ez. Ay. Investigación plus 50%, saber de los ancestros. ¿Por qué me das esto ahora? Si es que estos salvajes. Es que no necesito eso, que me des esa pedazo de bonificación. Joder, es que está aquí parra bonerazo tú. Está aquí te gusta declarar tu bastoña ahí porque total. Y yo luego qué hago con todo ese hambre. Es que si ya te mango diru así, en concreto diru asko. Ay, ama. Yo, Claro. Igual Karagnordeko eraikin igual kentzen dut eta jartzen diot beste bat, porque dago defendatuta entre una provincia y otra, eta ondo heldu naiteke printzipio batetan generalekin horra, igual aldatzen dut hor eraikin hori, eta egiten dio zer para ganar más dinero, porque
Ningo dut azkenengo txanda pase eta utziko dut. Vale, orduan ni etzen deltzen zeirenean, gordeko dut, porque total. Gorde beharko dugu eta utzi. Hombre, zuzeneko polita, 3 ordu eta 20 minutu, Osea, ez dago txarto. Ia goizeko 3. Ia goizeko 3 eta agertu gabe. Qué bonito. Vale, el atracón. Ingresos por 10% durante 10 turnos, gracias. Qué bien, eso se agradece. Eso sí que se agradece. Vale, gorde ingo dut partida eta hemendik usteko utziko dugu. Vale. Guardo ditzen, topatu behar du zein den. Guardo rápido, autosave hau. Autopia perro eta zazpi. Jodeko bat imperioarekin eta... que me cree otra y listo. Vale, guardado. Teorian guardada está, a ver. Vale, primeran. Besterik gabe, orduan hemendik utziko dugu gaur gaueko zuzenekoa. Igual nik orain jartzen naiz beste zuzeneko bat egiten hortik, porque sí. Espero guztuko izan duzuela, guztuko izan duzu, kesu zen behar duzuen. Zeo zer esan nahi? Kaixo. Bueno, agurro, Bueno, eskerrik asko denoi, eta horrengo arte lagunok.